nyan kon hino general bankir gruat chang ko bom tame nyan kon charan bang la de ko be de ko wang kwelul yena wo ga bel ko bom tame nyan kon anges ko bre baga ko bre komo do nyate ko bre ka karna mdwal tenderam de mdwari dan kambe la rijin bane jagam kado pablo karna mdwal jibonya kar tenderam de mdwari dan talwai ga bre awya Monday gambela long ne ram de kwai ko kwen long ne ram de yang no holong ne ram de kwai ko kwen ka gambela long ne ye long ye ram de yang no holong ne ram de kwai ko kwen ka gambela long ne ye long ye Monday gambela long ne ram de kwai ko kwen long ne ram de yang no holong ne ram de kwai ko kwen ka gambela long ne ye long ye ram de yang no Kolung ne ram de kwai go kwer ka kambela long ne ye long ye Get straight to the world Blue Simon my name Lion superstar Karan thuar male la lol ne bi loy dien gwa Ogul fanal Ogul fanal Guro shema Shana belo di magura Mura ba bi chudun ja Chora ba ka chengan ga mako Chora chang fal ba bi kai ko la bi gar ko na ba Mui ko jan mu ga ye fal ya unya Chora fal gan mo ne cham me bala magur Tungna di tegan suchen bol bi pare ye Karan thuar male Karan bul male la lol ne bi loy dien gwa Chora bul fanal Guro shema Shana belo di magura Mura ba bi chudun ja Chora ba ke chengan ga mako Chora chang fal bang bi kai ko na lor bi gar ko na bang Mui boy dan mu ga ye fal ya wanyan Chora fal gan war ne cham baral magur Tungna di tegan suchen bol bi pare ye Karan thuar male Karan bul male Karan thuar male la lol ne bi loy dien gwa Chora bul fanal Guro shema Shana belo di magura Mura ba bi chudun ja Chora ba ke chengan ga mako Chora chang fal bang bi kai ko na la bi gar ko na ba Mui ko dan mu ga ye fal bia unyan Chora fal gan war ne cham bala magur Tungna bi tegan suchen bol bi pare ye Kar yi kora wi Kar yi bo da wi Den shu sha wi ka tung da ngwan ya kon ngai bang Ru sham nuar mu ri ko lai Kwa do ri ka rum ke we ga ni ran Saya le ya tu wi chi ba do Karum ne rum na gan ma ya che ba tong Kar yi kora wi Shi bo da wi den shu sha wi ka tung da ngwan ya kon ngai bang Ru sham nuar mu ri ko lai Kwa do ri ka rum ke we ga ni ran Saya le ya tu wi chi ba do Karum ne rum na gan ma ya che ba tong Kar yi bo da wi Shi kora wi den shu sha wi ka tung da ngwan ya kon ngai bang Ru sham nuar mu ri ko lai Kwa do ri ka rum ke we ga ni ran Saya le ya tu wi chi ba do Karum ne rum na gan ma ya che ba tong Kar yi shang wi liet Kar yi shang wi liet Ti shang wi na ra ko ka je na ka luk tham kien ne La la no ye wi la ko ye ngai la king gambat ngai la king gambat shang yi mu fal ma ma bia so la Kar yi shang wi liet Ti shang wi nyo na ko ka je na ka luk tham kien ne la la no ye wi la ko ye ngai la king gambat ngai la king gambat shang yi mu fal ma ma bia so la Kar yi shang wi liet Ti shang wi nyo na ko ka je na ka luk tham kien ne la la no ye wi la ko ye ngai la king gambat
Jangai la king number, Changi Koloma, Sola, Larkane Oyabuluida, Oya la king number, Larkane Oyabulumunda, Oya la king number, Larkane Oyabuluida, Oya la king number, Larkane Oyabulurula, Oya la king number, Jangai la king number, Changi Koloma, Sola, Larkane Oyabuluida, Oya la king number, Larkane Oyabuluida, Oya la king number, Larkane Oyabuluidora, Oya la king number, Jangai la king number, Changi Koloma, Sola. Cái mình đi chơi liền, qua một chỗ là thấy điều anh rồi chơi cũng bây giờ mua gì đi, mình đang mua luôn đi trong vài cái thứ chăn, và ngay dần dần, và dần dần thì bây giờ thì, cái đi chơi lối đó cũng bây giờ mua gì đi, chơi mình đi mới đi là được lắm, bao nhiêu nhiều đi dân đi liền cái giàu đất thầm,
Chui con gualong, chidora con gualong, me ngot ko gashanda, con eitinas, la janaro, naro, la miss naskel, rach naskel, goidwara beluntinene, medan, michoba, bagwar lotier. Bingwana tapping waka maibe Bigwan ganjet we purnere kakade Dol kwanka werke chimanching bil kol werkeka La dramoka lada la tela medir na tiede twok Goy doara beluntinene Alen tiak bedol nen ngarkeretor Kachinyitu wakwer ketor Ta dong tar jad muang ka muang tinong nasmal Mandong jaga wika baja tor ngarke Wika mupoda ke Chidara kon tiang kamal La tela medir na chide twok Goy doara beluin tinenei Wanwari jani You Wanwari jani ka You no one can you no one can you no one man you no one madam you no one maga you no one garam ke you En kurtelebek Rach moja tidial pek Wakur purne ngana kamkon Rach bukonung malo Wakur yang wich wemelenye Bunu pala kurba wites Wakur wana kurpel wichinga Baby the chup chendan Wakur wich guru delwal Nang namal bagates Wakur meidan guru delgora Nang namal bagates Wakur wich guru dup to go Nang namal bagates Wakur wana kurpel wichinga Baby the chup chendan Wakur wana rolling the Congo Menan be chup chendan Wakur wana rolling the Congo Menan be chup chendan Wakur Chiloi de jam Tona gan man kon jatu Yikin gar yana lo Lenga jode chiloi de jam Tona gan man kon jatu Jong yana le Lenga jode chiloi de jam Tona gan man kon jatu Gala gagawe Lenga jode chiloi de jam Tona gan man kon jatu Do yana Lenga jode chiloi de jam Chona gan man kon jatu Kana kel ke yabul Lenga jode chiloi de jam Chona gan man kon jatu Kware yana kware chil Lenga jode chiloi de jam Chona gan man kon jatu Kware chil Lenga jode chiloi de jam Chona gan man kon jatu Kware chil Lenga jode chiloi de jam Chona gan man kon jatu Kurtele pek Rach moja tidial pek Wakur
Murne lana kam kon raju konung malo wakor yang wuch wemelenye un pala kurba waites wakor wana kur pelvi chinga way big chup chendan wakor wuch guru delwal nang na mal bagates wakor way dan guru del gor nang na mal bagates wakor wuch guru dup to go nang na mal bagates wakor wana kur pelvi chinga way big chup chendan wakor wana rolling the congo menan be chup chendan wakor wana rolling the congo menan be chup chendan wakor wo 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 no wo 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 no wo 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 korpal Mamnoga Katiang and Gaibul Kanas News Network, Channel India, Yenedia Leguitoni, Deloitte Scotia Ben, Chogato Chanang, Kuchermi Jagaflay, Kurne, I take a time to entertainment, could name not to go good time go, but Lingman and Dong Latke, comedic a part of life, good lawyer nother, can is not. Could treatment point some time tell lawyer to get music, make it knock along. So that's a good thing. You have to be happy. Something you like. Shoga long and wale on 25 of Diok 2023. So make one Saturday today, North America, 9:07 p.m. Pacific time. Okay, topic done ban right again our top priority. Pije kulung one. So me guru beni yo ben kelling a champion down could be join his studio before can ben bematot kulat bagule more detail en raje ku yidemo bi kula ngach ka balat ko tognat all right men ngi tognat ke ci junwar bi chulian ko social media public there is no privacy only mulat ko work teleconference ki other private area la ngani so entiani ban right kanas news network ku ne anytime which I jig about topic lot so body lot ko bin tam take a time ben be participate ko ne topic which don't care no ko sometimes la take topic no gi ke me don't take a time ke me don't chi we chi no ko ne chang take a time so na take lam no ko entiani topic what I could read again check sign check gorke english our top priority. Well, dating one detail nang gar but bachelor ka tong not. Ana ran ngeje je enu ne well to continue a time being can human being enemy take da whether it gen whether it rage whether it deed whether it jua anything madabro a time being kaje kokon as a human kleit en cham kon kerech dial cham kon ke dit nyal ko tol de pin enmity ti year kimetara ko temete nyal me nyur anything dabro la nyur so jangal nyal bo nyur ti year tara kan go daro ti year tara right ti wi yadra kim ti pin mon ra ti year pin mi enme dabro de alo kadun chine chere chaka ko chi na fer de china jen chine dal fer tekni te la jen long tlan no kon human being te re te jen long te ga di te jen bo maybe chi ga di da garage kana lay den ra chi kon tan jen ga long well men what in jene our top priority raje ke queen wari dia jen topic da to kondial che anan che ngai ti kon ga 21st century
chin 20th century to continue me da du dan altin she con chop 21st century and then cha god but up tin bo she got wounded and while 23 years up to 21st century, all right. May pineapple 23 years ago, all right. May 2023 23 years ago, so she con chop tin ko 23 years ago. Man ladde ka tongna our top priority. We want chamuka system and any here like a tin war. One system to get it in one. Government and to duel dur one dur badak dur wal ba ka chakatam wekel ni la gang no wal gitar long chakatam ka country kill. So ko chatam country kill the system chala ju mo ne de kan je fel wal ken yam de ne go ken and then gen kul we there is no end of any tell me peace in any country we mourn man I take a lot of problem that gang now the nothing go human system keep perfect ku nature chang na chana shak tu to go ne ri kon sha to kon tu to go mat kon go akel culture kon to go chang ne den tie can work 100% yen kel share and then ku sometime bia namo lo no ka culture mo ka dor mo bia lela dundun bia imitate bia lela dundun ram me dor ti ye be dundun la kan lela dundien so ram shar take to good take a language to good which mean take a culture to good the same ka ne bor ku Europe wa to ko tin take to good gopkel week Asia tin man we mo long take ka tok ka to good gopkel wo kel Kira de identify be ke China ke be ke India ke be ke Vietnam ke be ke Cambodia ke de ngach on le share lar ba wi me the same thing ka Africa ni cha cha de ngach be wi me ka Africa cha de ngach the same thing Europe mu na jala kana right ke de ngach be ke UK ke be ke France ke be ke Germany ke be ke Italy ke de ngach so jen way to now we mon any island ke lu any island take a human being any island take a human being. So point in lada jene and what our top priority con ganwari. Right gondaro. Manyam away a look ne con kato Sudan. Number two, the best con take a west tell it con the let con the quick code con change mech mention con wong man ne con ping kill it con ning the kaloi dung ne ro kill it tell loy dan go wet go me let colony take a react Dorian Jaganak take a core can change go can country change here no ko one con ko wet con gan in big number till let con ke to wet code in a ban system change ka South Sudan here let con just near big take a party a lot of none stop let con can be chilling to wet ko ne take a react let con something me she can take a country take a piece of let business alo below you and then ngay kon lawo cha kon nak ka South Sudan ne kon tin wan chengre bi kam metu kon ka wet in big number chi metu kon ka wet ka big number kon nori te ka wet ko kon change ka ne kon ko kon wop ka ne kon te fin ko di kon la ne men chui ka ne kon instead ban la ni something tang wan ka my opinion te kon wet god me and then te kon te ngay kon ka te kon rek ka ne di tot majority lat kan ti cha de malat ci tat lat ko nyeng ling lin tin tu din te chup lat mu tot bare al bal le lam di ku te le ken ge ku te le rek bat ni te rek ki kon wari tin ran la lede ke friday ke weekend to mi che today weekend bran yu jak te wad mi chuch just a personal friend family korowade bi yu bi ga jak ku chuji ni mo ben nyagulen ni mo damo all this be ku je me ku ci mo be ku ci nguri bi yu dil jak karamtin blood so and mo we did that a lot yes for sure but as a community
ที่คนก็เรียกมันไงคนไม่ใช่ละคนก็ South Sudan ไม่ได้คนพวกที่นั่น number one priority ที่คนละไงคนเนี่ยเล็ดคนเนี่ยอันนั้นไงเจไอ้ยี่ขี้นโนไงเจ so no more up topic อะไรวะเดมันยังว่าจะคือคุยกูเนี่ยช่วยจะช่วยกันหน่อยช่วยจะช่วยกันหน่อยเว้ยชาคอมมิวนิสต์ไม่เคยเนี่ย again this time to ke jubbe ke leda ke ga nuori tin ti ker ke nuori jas ku chala de jek and then chi ke deng di nung tu gul kon dang wero ko tele nuori mu chala ke mai ke we tele nuori ke wero tele nuori ko ngwan ke nuori ko wero baro ko west nuori tan ton nuori ben ke east nuori to kon die so ma di ke na baro nuori ko wero so tele nuori ko ngwan chana ba shong gono banangi ketubul kondang waru an malada ke manyam beto ke chiang te community ngai ana ngai ja kon ke 2013 ku continue na kon lo ke kon mene te ke regime na ke nei dial ta ke regime bi na ka bo so kor dio din jang ni jen ke kor rewde ni jang amin kor rewde ni jang ni jen systematic kana un way ba destroy ni mind dun by ja yong chikne de chinga unimit tin chi within the year tin find up ke chik less percentage method till the gar going to produce cha number no cha rep that's the way kwanal na ge that's in the way na we money the population process jan ti to ku chi within year bien te gre kro dun cha wan gwa kel bi anyin kro mi cha anyin bi ara nyin bi ara na so bi ara te nyit nyun wan ku chi within ko cha traumatized again the system na kana mi cha la gwa kel and then ko cha traumatized which mean bi ara rodun bi ara na so bi daba kwa ko bi ata gwat ni wanda bi to kni wanda to gwa kel ko gur mi cha nya mo gor yo cha nya da road all this bina nyi that is a systematic na kana we mo ku the population process that je a very smart way but me here which kya thing and then bi a shunga yune chire dun te to so en malade right kon ko social media ko dun dia lama beke topic de bella brambin ke topic mu go brambin ke topic mu je kon dia tam la perfect mu la topic mu go every day kala topic mu je every day la ti ana la ti mu go mu la de tonight ki every evening ki morning ki go je ko bi topic bi la pije okay so mengi kono kon dia ku ne te kon ke ti agan regime ko je kon ke 2013 we en no kor ko cha kor mi cha beter ngai kon kon dia o kne ti wi kon ko ne bi kan ben ko bi ko ter ko cha ka joira ti kan mi ne je ke first place ko ne milar kan kon ne bana yi ke jen e way ko bi ri ya fin ko bi way out bi way den je bi back bi lo jok ayene ko kon lo wi ne cha kor kini dia kini want to exhaust ko cha kor tam klel kor go kor cha lel ne ter kor de mai tin wa mai la la de la politician de la leader ko na bi ke shame ko bi tena mo to mo bi na shom ana recruit pa system ba real ba de go so ne te wi ko na je kan ku te je kan ke bu ko ne system je kana na te ji kon ko lor and then chi bala ne we dien ko bi ko lo jok kan dia chi ko lo jok to taram je do you ne kat ten long the door ko mi door lo ko jana na ki ja gor blu tin until he good ka we dong bi gor je bi good ye so antama ke kon chunga ki kon te da kana ite ki kor gor te ki ba bul ki dong bararo ko dong de na ko na ka nuore ki ju ro do bar and then karama dong gor la ba kai ba dil kai ba defect ku mu were threat to the system ku ti de ngai inside information cha gor be ka reveal ku bana mo gare then right now ke pin ku bi lo jok yen ku la wi ranga nga lo jok politician lo jok general lo jok ku cha tit cha jibe mo ke yo but to kan dia cha de la kon ngai ke pin so ba du ku create alo ne men bu ku yen ngai
ba ko dong tem yo lo ko dong cha chen ye ka go no but take a connection but take a topic but take a subject balat ba ko lo kaira ba lo ko ye men na gwe ngay je loide bu ko no la la ka politic mi ngi ji politic mi ngi ji kaj ko politic kaj mi ngi ji je and then ci de wen ku ram gor bu lo ki mi je mi cha lo ko hi ma ne ja la ra ba lo jok la ra mo je ka duor ba do ba lo do ku le bi je ba lo do ku le je ku cha chen je ku te mo gor kan kam je should defect shi ne ku la jen ko re mo cha te ne re mo cha te ne re mo cha te ne ki jen the reality ku re mo cha te ne go no way and ba kul nok je ku lugare mo char system to jub ku mi jeng ne mo char ko chokor gor ki am je ke na mala ki dir lo jok lo ke jak lo ke sol ke dir moy ke movement bi yas ping ku go no ko ku ngai kono ko ndere mo char jokor gor te ram chi lar no kanai de tot majority ti kan dia ti lo jok and then mi je ke ko chokor gor and then dir mo ke kem dir mo ke dir yu de karo den unite de ko de kan te so they go ne de good ko do you think galela no the answer is no chulo ki jubu gandia they went back so remo char ko logi jube bi de la remo char amijia so bilad ngo aklo jek you are the best person go juba that is the imagine political men chini wana ngai kwana lo confused ko ngai ki ne ngai ken malat ken ko jen political ken ngai they have to lie the reality men the lord jen chane lat ko china bi jek ba jo lok so buluk ni min loge system ku le jenten ko system logo na re mekeni rek lok bi kut bi roy ka television tay bi welcome ci lanu gad jede je kabi jogi jindo good boy ke jo ke good woman ba ji ku yela wonne ti mi tango no bana go no ci na kan ku go no de ne tembla so no mo again the language of politics mi ngi ji kay jen kajen te ne kontin la lu gi ju ciu ci mo ci ara ye ne lugar ya ke juba you have to say that guru blood be je well to the point am kan la jene and tamme ci liam di ca ben doran kon pin kan walen to ka jikan wor ko lo wor ko fangak wor ko bentiu la western war te kor ni 1 years na tugul alaw tugul ko ndang wara dial cha deg nung tin ku bna te ko kori an tugul kel mo ni jire te tuk te ken ni 1 ba jo gor ku ne ba na ko bna nyin ko dien so kumeda na kon active why am active long queen dia and then kitama kain active why cha nuerte na you cha youth system could be a division create do to ne to do le namo bo do your homework la ya ling medan do your homework would because they talk that can do chenga kan chenga because they mo ko and then ba ka keep the youth grodian china bla focus ko na youth regime chime white am la big number cha to re ji kai cha to re loka cha to ka fanga cha to ka bentio he western war to don dia chi to why mingi yi politic I mean mingi yi kach banyo wala mingi yi politic ki ngi yi kach kan dia fer mi kuji kach malat ga politic mi ci agu yi kach alaw bilaria politic is mean kach kan gat kon nuer kon a shek wood telet ke regime whether they go support ke taban ke self care ke adadian mi ci jëra nuer politician te ju malat ke ni chiang 24/7 kul go yure la kam Uganda cha kul kam nueri why ba mulen ba nuer power ba choin ke ba destroy nuer krodien ko jon gran ko lat medan mi gur nuer da mi gur nuer jo chu kam go kor ci ke long ke powerful the only solution the only way ko nuer bi da nuer jo dang ne ke krodien diga da krodien bi yit kro
ajine chelel ga anyanya 2 kana SPLM yen no ku indangaro ye anyanya 1 anyanya 2 ko no majority anyanya SPLM ko no me toke ko no majority kene ku yidro di yen way youth garang so way mo yen way tol ba ki che nyo youth right now che you gonna chapel che no you gonna mi no no you gonna ko long you dialan ku log ling ter you ko so dan you take a lot of money kwa yeah la come quite teach every day Monday to Friday maybe Monday to Sunday kan you don't kwal kong no nuari kam na ngan kam ga nuari kan e dial ku la kai ku me dan ni re mo cha te ne re mo cha mat tin dial ga ke ku bay mo ga yo bi jien bu ko wai dam tu du lun binaw da yen ku la lingu ne kai ji kan bi je ka lungu shu kan ga ne re mo cha bi je gwa ka ngade ka mai wud bi je ka ne tal fakir awa bi je ka na tal bi je ka wala so kan mi bi commissioner ka nok logo te ga ne re ma cha kan so ka yet ka ro dien wal sal ke ga re ma cha ka ko ju ngun mo ba ya da ka ba ya roi la da ga no ri so focus din china chips in white army tu gul kon dia cha tu du el mo ke ne ku white army go no be ga kibi du na dien chu focus ko kor bi number for example kalo no so te ke mi char ja le ka gadiang law char mo bagang so mi he participate by mo $100 and then liang na ke je $100 chi to gari jektin ti gadi altri me na jo je una gadiang ba charo ga mo wa de ti mo go mi ba mo ke yo $100 $100 a month so umu adang ni u ba bom no ba destroy ba wida me ba mo ke mi become inactive kelet ken ko kor me chi ke jien kan ga lo nuer ka daga dio ki manage a ku dio shi ko mu ji tuo me cha nga yi bing no bol cho ka gadiang cha mo le ayo chi ko kene ju di jien wo ga diang wan na wo gur yo boom ka daga dio kana tana tu ka gok kan ga cha kana ga chu po de cha kana kana lo nak kene de kuna la ki bi ko wan ka ba ga kan commissioner lo ka wan ga diang wa der ngai kene ke kana ngai kene ko yen job ko an yu le je ga je ka ko ngai je u bi lo to kuna la ki bi cha yo bo ne kana attack morle one wala ni mala diana man cha la dian be la do la government la de you see me jin intelligent ni ma joje chi te lu ga te chara ber gore joje tenjir ko pai ke chang che de ke chang da how bana yo ya gadiang e biya char wagang what is the function of national army mitiden ka police ka jongle state amu cha police amu cha je why baba go to the wide army you wait can you end right now wadi loan work powerful one big number so the only way could be wide arm loan work bana destroy bana bomb no destroy kiga la bomb nuari nuari tu do langa do bomb bull kana low ke too powerful kujine ge pek nuari goye ge pek kujine ka nuari ke too powerful bana ka mo ke division so me ya let ke bull cha ben ka low kayene da yen nuari kan kon gan wer kan kon nen so bom aja yer ke tet aja yer jike kum chi gwich yinin kwai trust a system chai mo ke yo chi galat mi chi jen kan mo wo chiu ne let ne mo gwa ka kwine ne kun let ne mi jie ka kwine ne kun bat gwa karam kula mo yala gwa karam kula mo yala chagwa ka darun en no na gadiang iba shar wagang kichiblet bang bay mo $100 a month kiu te char wagang ko cha there no need kiji wait to can char gang
kene te pai deploy te ja graduate te pai graduate ku ne ke unify for ang la function dia ka ni me ji kur ben kam mor le kane ji kan ka lo instead of de ka protect na chu sai ka mor le cha ja wo ke lil kong la chu ben ga bi fi bo cha mo ke me cha ko thanen na ka cha thanen je pen cha kan na ku lo sai ka mor le ti ben lo no ban na kari ne ma jo ja tan chiang wa ban do kane kon de let ka sel ki kare ma cha chicken let ka kwi dan kon ne ku le chu let ka benefit din ko gwa lu na tin ne gwa yang na tin ka cha ya go rek bu tu ku kane ne je ke benefit ke kwi de ka chicken go brek to la kana go keep going kan ga nuwer tin na kan rek tin je tin yang ka kwi de ka chicken go choi nuwer ke le ma na ka nuwer ke ba to chicken go ku tu gwa kan yo jek tin to gwa kan yo jek tin to gwa kan yo jek tin kon lam ne braindan lingni gwa wimon be scan wimon nang na ka politic ka kai ba create bana wi ya ma gwa mi jaw du tini yo ba lo na ba ya da ka ba ya roi ka system under sol ki mi kwa to jon garan to gwa cho tin mi ti di 39 lo e ji kana lel cha ka ya le ka ku nu ri dial we the ti kel ka ke ti agen ka ba yin nak mi ja nge ka chi system chi ngai ba yin nak ba ji luang ke ba yin nak ba ji bar ba ji luang mi ci pel lo ti rodu ba yi chak do bro bar ba go yan ji ci ta la yen te de fa ka sol ki ten gui nu de na pel cha won du wan dong de luang ci mit ka kwan dia cha pel go ngu ba wuti kam lan ba ben mol ka cha go yo ja pel de do net and then ba leng ba yi wo ba cha yi wo keno ba yi yen mi ci go ji ba yi yen de cho bar so yen pura ko thani ni ka rebellion ni kana join kene de gui content ka sol ki go fel ka cha won du wan de na nak cha la for ta ko ngai je system already uni regime che yu che kam ga nueri bi bom nueri will destroy ku ji kan ngulen ba ya da ka ba roi politica ka whether we agree ga ki disagree up to you come my own understanding politica ka ku mi cha yi dong cha wi do dong yo cha wi mi da wi do kok so but you know bi kong ni you read and don't while come you one come you like chi la te ku di te bo chang ga mo lan mi why mo lan di jam ka why cha la da cha kip go la da ka ru ni wan ka ku kana wo di te mi pelle ku chi di cham ni yu ni wan ka lat mi dong ki ku ji dong di pe ka yu ni wan di te bo ka yu ni wan ka ma ka ni chang ka cha wo ka ta ru do kel go la dong cha wo jam am pe pe la ra ti but mi wi du ku chi be te the guru be expect be jung dong di jung ko de la permit ke yu ri ko de mo yu wan so en malade ke kui topic no ke kui point ke kui topic number 1 mo so ko che luin ko kon chane kon te yu re ke yak te re nu wal lo ko dio re jemi era ta mo ka assignment ngu bula do bi yen bo dorun bi wa am kun bi won no kano bina ko bina nyen yen your job duty ta kam ji yen your mission en kula leng to na ke la ke salo ke do your homework ngi yi meaning do your homework wo to ko dorun bina nyen me ke ni lat temi lat but cha de lat ke language me do your homework bi ko to dorun bina del kok yo to ben ku medan du yo homework ne dial kul de fa ko di medan de chup ken am ke no wo wo their job general te de ko de ke te ta ko bom te ko lingi lo jo ka kan ne ga yo baran jiyo kan ne de fa ke
your homework gene ko ngak ken ngak bi no ju yidil wi ko gar ma cha you kan ten yani kana chi ko ne yo chi na no yan kon cha tan cha pal fa you te ja kam ko tam bi ying to as we speak today tan en tere lel jak kiran pui ku jinel kai ku bu kai mu kirang ma cha ben ju kai dong teli power dong bro ya pin ko bui ci du ne be ci ka right kan ngana la recruitment ko cha no ne ka 2013 shi kan ka dia lo right to te lor ka ka dia kan dia kan lo right kan dia so kon cha kon nong tu do kon goro ban intelligent ban yu jiram me dong to lo du te ku ke la wo ci regime ci gor ala wuti ko lo nuer ci kay nije lammi nije ta bit ka ko wadu bi nyur la di la wud bi do la jin ci belet day lu ko do bi unite ku lam look system to ju be jirable you are not part of the regime therefore mat ko na mat ne ngwane die won ne am ci ro mat and then bi ko win ka malet ken baram kel ka do adde le do ko do adu ci bu win ci ko ne bu win so to kon ko kor USN yen no kon ko ku yu te kam Uganda cha be ka 7 wari tini lo regime so and time kur la active right now in the world war why da am good ko ba power and ba destroy good ba ka moy collective ka wi latin ba dil nong yu dollar ki mi ya tok re lo kom u bia charu gam Canadian to participate volunteering ko ba kam US dollar $100 US dollar namangu away ko ba power ba ko destroy ko motel why am ti active mu na nyi ngam ko ter morle mi kuji morle mi shelen ki morle janwar nak morne le regime chak mo ke you the match ka transportation ka communication ki mi ki chakul to mi why am mi kan to ko ne bi ke morle bi kan pursue kan obi ko ka bana yin morle ko jina na you know what la regime ngi je intelligent ndong ke gather kwa mu benjel ke the white army kwa gwe mi cha ngai wo ke ne ba mo le jo ne wi ka chwe kan dia ka ku me jo ko me lor sa me tin e je ne kul ku bare lo ba attack e je ne kul ku bare yi kan be attack ngai yi na ku mi ne gor ke radar te ju be gwe la wo gwe ne move te white army so mi white army wo ke cham ba wo ba mo le jo wi ka chwe regime ke morle mu ka power ko weekend morle ko jot jot bi no jut ko no jut ko na gol bram kel te ko ne the government my friend menua government to kon kan wori general le te ko ju to kon ke the so called MP ni ke state amena federal to kon kan commissioner te ram kel mi mi gwel ma che yen ko cha lo nek mu lo ka te ram kel mi yen ko fan gak re ga wa re la ke to gule ken dia to gule ken dia tam mi yen menen we ba gwel jel ko cha na cha ma nek mo ngare chuluk te ram mi menen gare fan gak te MP ni ken ji jal ko we gare nya ba ka tur bo ra bi na gwil nothing the same thing ko kon ji kan me ya kon nek mo le te ram min gwel ko wona gwel the so called kan commission ten dunia yang ga chur te ram min gwel tara the government where is the government how do you let government just la the government in reality teleje wona ga benti tele duor la yen kan dia nang na rodian bi jere buli nang na rodian beje ere beru corner of ay bentio gelo tugdu liken dang baro dial yed na ko dial ngu ko the government ko gat kon ken active ko bi don be destroy
rama mo ga yu ko te cholo kat ku jin la len pengen jidu gwa ko rum tin pengen jidu ko gwa ko rum tin pengen jidu so ke ku ke mo cha kur jiya cha bandara so regime mikene melin regime la right now the power of the white arm ko nuwer dial cha nuwer dial ke ne jubu ku wer ke area dun ba de ken ba create ko ba keep busy ko let a guard con the only way ko white arm be active ko so Mr. President big moy ke tel be kan nok bi ko moy ke be kan nok ci focus ko big focus kan mo pay la do la ne du wor ko big you can jek mu you can jek and then big video to read do dia never la ye ray lo ka te ko kwang to nung ko jube la ga nung re ndal ba nung re lo ci re lo ro mene re fan ga mene re je kanya wona ga western world nung ko kwang ba wai dam ku ba kwang ko nung ka de ni kwang ne kai ke yo mi ci ko yong kan wai dam jin ku len ci yet ko rodien ki ba ngang nak gur no ba mes ba to ro nuari ba ga yong ko bi ko to rodien kan ko ton bi to ko charandu ne ka shianga ya kam ne ko ku ne bi yet ke shianga ko charandu ne ka shianga ci kan bi lo focus ke we la kana ter ko kwang la ga nang re lo ka ba nung re bentio ba ka nung re yiken ba ga nang re fan gak tu dul ko ndang waro kwang nung ne ju ko ba nuar ku le kip ku bi yi ko dien ku ram yi ma da kwang what do you think mi jel ka maide ala tang wai da mi ta ci kan focus ke ngade ko de an ko ter ku focus ko dien ku ton ko kwang nung kwang ne ju ba dong bi ko yu to ku na ku yi ko dien namo ajen way yi na wi mo kwantar mengay ya mum kun ten de destroy je miti ne de dong ko min dun ti ku widian and then again let ko on right now okay again let ko on right now kon ganwari so ko kuike namo Quran chalo is ko dan so me let ko regime right now why da me be moy ke me big dysfunction bit began inactive ci be active de let ken ba kang nu began yong ko an bi yidro deng bang be ngak nak mi na chu ci ngak nak began chu bi ami je be wino be ngak be nak na chu yidro dien began very inactive ko ci bete ko ci boko so porte wi mon jeng we nang na roje ke jen we bana destroy we so we ne kor tiene ji ne kont dong tente ke system so do dien thank you gano jiban ma bibi no right now thank you very much so do dien number 2 mete kon ka where they take Africa mengi kon wer ya kon nak a wi kon ya kon nak kane te wi kon de ko ter ci lo jokon dia ko ci ken min je ko mi min kan ya there no phone go de lo gare jim and self care wi mon me gor kon chen kon gan wer ci bo to right ci bo ci right kon go telet kon ke ka wet kan dia ci ke nyeng ne te de rebellion de kan support let kon nyeng rienka ci ko rebellion di kon support for instance yitigrai mete ko buy kurunde 40 something mete ko wad gwa mete let kon de kan let te ko Sudan mete ko nyer ba nang ba go youth bi to ko wuni youth kan ke nyer ke ba ka mat ba ka to ba la ka kan ba ka nang ko ene dam la te Sudan la ya ngai ko bi chen bi me ko gur te mu guri min yang ne yen bi shoot wuni mi wi kon ga 2013 an da kon nak ci roy ko ji de ka palan 24/7 ke bolong
me kan kon der men jeng yen kan kon cho yen jeng yen cha de men go ye kan kon kan chi chen ba pen telet kon ka wa kan dial ka nansen chi lo dan te tum te lo dan cha connect in big number me gur kon ban system chen go juba ban ek la rebel mi chi je la won system ji nan ne go je ko chi ne dia te la be ku ne bi ga chen me chi ne dia la do lo kne ti ga lo cha da ko lo du la do lo gi kon ne dia te ko we in particular ko ti kon gwa yoni ti kon go we ti kon ka wi nda ko wi mo ti kon ko US kon Canada ti kon Australia ti kon in country ga Europe bana jal kel kon e chi je go go chen to so da ti dia le kon ke fake I mean ke nonsense ti la ko ke mi ke mi du we ke Canada ko Australia min ni ke let ke chiang ti man we ya le to kon let kon nu Tana bidin tulu ni 2013 on 15 go on 2013 on 15 la win tana lu na go jub my friend jub mi ngong na day one temedi nyok tele me di interest di jine te interest in mi lo jub kone dia dong kian wi ne ta kone gen big number jana saya la kon ri ci pal ji de bolom tele kon dia ci tu ci kan kon link to where something me de kon change baron challenge tele kon wo dia du net jaga man ne kon de kon chen ku ci kon la ra boliti de recap ku de kon change me let kon yin I don't even know what that is describe it bur ko lo ko let kon ngunutin bur ko min let kon ngunutin let kon everyday activity ka weekend let kon nguni par chiang ni nguni kanan sen ka my opinion nuer de la ne dung nueri mi cham mi chen nuer na de every weekend the schedule kel jen dung nuer same thing wala wa kan kan go no yo the same kan mi ko ne ki go ne ban system change tele change me dem ben chalet kana mi ja ne gan big number bia law bia mind dun set la rabble chabel la de den tam den dala daga dilu la du fay mi ci atam yek bia la ne we bia succeed ge ayen we be ga change ka South Sudan ci ben ka pal ko ci ben ga let kon ga ben ko jaran unite ke come on go ngui kon mi de ko nang ko go choinen ko rebe kon ko let kon ka we go ci nyang rabble system ke tiko ken ti I don't know how to describe those things ni jike ana anti ga mungo mangai wuni manante mo for instance for example kel ke dunga etria me ci ko chui ken jitigrai Ethiopia tigre me ci ko pok me jike ne kai tin je kan lat ka kui ko bi ga sarba ci kon mulong len de an ay ken nyaare nanga bar ko ne baw kan mingi ci de lat then how they change kula benendi but he that ne 21st century me let ken get 20th century wa mu kui ke long tele te dial tini kan te dial kan na ben but mete kon ku ci doran ci dak kon edit ci kon moto kwa ci kon teenager ko kon edit tene kon ga te ga university ci go tok tanen bi graduate every week every year every June ke July tele kon chana ga just to kon ko western country gwadal ci lat ga chenten ni kon nueru wan kon a chan kan kon yon junu ni ko mat la ga nueri to kon ga power to change South Sudan a kon ta destroy a nate lo jok to go yo go regime self kir cha ba jo ke peace mark my word tele peace be change ram go peace ke self kir ram do ne give up lo jok chawa ko ne te ke peace me atin ken peace ndi ala ya find it ke ne jok to ke peace nueri ne ngwa ne di ram kel bi ke peace time be peace time self kir chi guni
Pinikin de ala tain wal won gudi ne ma char chi guri di. De ra ti. Pinikin de ala chi guri di. We are sharing kind of nothing. South Sudan got a new system, new government, we take a new constitution, the new president be produced. Good con democracy, chalan nothing the other presidential degree, you gonna go. Tell us pick governor to con, pick kind of commissioner, pick MP in the state, pick MP in the federal. Chaka they appoint a president public television. They run campaign state constitution under state constitution. A big campaign in any country could be a governor of his state. Be right by you point the people. K state. Again, government go to South Sudan. Shoe presidential degree. Be like congratulations. Congratulations make point. How they like congratulations? Congratulations. You get a serious campaign. Could you go be a governor, be a president, be a county commissioner, be a MP K state, be a MP capital. Like a campaign. Kura to the other corner of the law. Ngay ni shigane dia la beka ne ba che me any community la take ne here we didn't do it system ne ken dak Canadian effect. So anyway, taka gez me ben ma de be matin lam gor benabe bitiga time ke studio let me know could be no ke studio. So loyalty along I'm go on. Welcome Lago Gadjariga. Malakatiang. Malmuga. Wow. Welcome back. Thank you. Coach Benwala. Thank you very much. So Lago Chiling, I know Lanud Malakadi Kane, ku Jintirangi Kemugua, ku Jentigor. Thank you for that. Lago topic done. Our top priority as a community. Our top priority as a community. And when Jim took on his studio, you can eat Yanni. You can't see them which are get a bunny by little quar. Took on the idea, Madame, they can follow. Ku, you can't want to queer. You can't teenager, you can't edit a guard. Didn't conquer well any country you reach. A tiny and bodong get young, but what you talk when you attempt to talk, brand new loud material. Second time. To the point, our top priority. Check a lot. To Manyam regime to you which led Manjabil right now, the power of the White Army, bad dismantle. To look on down where dear. Something which then tell it, don't chilling. Number two, number one, number two, Western country in part of Conway. Let colonate Dorian Jar destroy an Eki and next Kalrundia, Law let con Law Conade change that. They continue. Here, you can let go away more. Two topic. Any welcome. Go Lingana Gomish. Clear. I whenever went us in right now, we're 1 o'clock over. Ngan let ruang. Lakin ngan she go all week go ding take analysis to develop South Sudan. Some of these analysis they are related to your topic, top priority. Top priority Conora right now. So we can disagree on what it means top priority. Second unity. Cannot care. Again, when we ask me what should be our top priority, they are good. Tanaka different group, Tanaka different political interests.
Machine Rio Machar see at the Yore, our top priority or con banish from no boom, call Rio Machar, call Rio Machar Bokon. They might say it that way. Then they don't get a lot to go. So again, a very good topic. Then some of the point to go to blood women, they are related to top priority. Kojin Shiburan and a white army right now, when we dismantle the self-care. Kakon wara, Dakakon, agent main of the topic. Like in Gan Tedgo Ballard J. Howell, a kind of Shibuno. Gary Goodman, you know me very well. I've been coming to your show for the last 2 years. Cause you know how I think, Kanga you in charity, come abroad already. Man la waka show it in one medan, waka show the Django, Dominic, and it in one. Tell a letter since 2019. Kandial, Chigogo Nikin, Kungan, I identify myself as a political analyst. Guardian, la moja share. Komi ya kul share, kul go money jam, mutig jamba, la jene kaje. But I'm not here to talk to the dinkers. Ngan bala nene ba shura ka jam, my audience kanora. That's why I'm speaking in Nuer. Kungan micha gorka conflict resolution. Now mataka core, you target your people to make oppress. Ko mana ranya mwana Nuer inform. Ko na big kuda care ba kama educated and wamile rakato Sudan long. Ka conflict resolution ne god. One tero matia kore ne je. Sila forum mader mamari ne je mader roi. Der ruling share da maliang. That's why I disagree with any Nuer forum. To nonka jam. Bina roi ka forum. Ko kontan randa maliang. Okay, a jam. And Miss Angin, no, this is not my idea. Yena one tero. Mongwara core. Still mader man ladi ne je. Mader rodun links in. Why? Because Michelle Ling Rodun, you take a different experience from the world. Chokon Africa Jam, Midden Lardero links in a mu guy put. Simidero Malia. Commission Ruane, we can never come to agreement on what was the cause of the war. South Sudan. We can never come to the agreement. Kachan and one the alka political forum to one. Tishi Jam can worry wasn't. Koba, by your military coup, Nuer will say there was no military coup, Dinka will say there was a military coup, but left in accusation. So, Dinka, these are our greatest enemies in South Sudan, in my opinion. See, Medero Malatika, Medero LinkedIn, let them be right come out. When it then arise then arise come to a formal conversation. So imagine when I could you represent IO class. You are a political figure. Because right, like in my you make Dinka understand your position, our best viewpoint to be left. So con Malaban right when right can work bus, not right can work. I'm trying to inform my new people about what is going on in South Sudan. Who can think one chaka we understand again. Ka appreciate news news network, ko jila birare chiam, ko jin makulele with other new people to contact for take a forum na ne kon ko ko educated ba chang me go ken me shaling again ngana I want to make 6 points guy put that are related to this 6 point to kon go balel Peter Lambos because you are talking about division within the new community balel in so many ways. But why Peter Lambos last week? I know this is very late. Anyone your opinion can also. I want to add my contribution about what I think Peter Lambos. Number 2, Bularji. Salva Kiir chana ngayon una jawo bargazal. Angumina, angu jawo bargazalo. Angu ni we wuni balariye. Ko yen nothing wana ngai kan gai. I will tell you why Salva Kiir went to Bargazal. Ka
in the next 6 months, 1 month, what will happen in South Sudan? Maybe with Wallow. 3, go about comment. Why Nathan Dirka South Sudan Luka right now? Elites, former politician, former general, key current, what? I'm going to South Sudan. I will tell you, Tamalero. For Bible, will are related to your thing. Take a movie to a rainwater. Yelarigar Gur. Kagora Mora Galam. Guare Fin, Balarie. Nanchang Muad Liu. Chankel, somewhere to an Liu Beto. Unless we are careful, or much unless careful, it will happen. Balarie Mubito. I'll tell you why. Bargada Road. Kanabo Road, me moike biela the mu. Kachar nang ray locker. A mu. Anwarma, Nwarque Mama. Natia and Waranga, none by Sharko was sometimes. Latiang with it. Chad one anakin. Nankanum itself, Balar you why. Kangan Amaganis. Shar nang ray lock right now. Angalago. Bala you why chagwa. Kalo nwer kaya go kon wara. Ko what is the intention? Minang na siya right now. Bala yi. Ko what is the right time midenan siya. Akar video self-care right now right now man. Jela ke mutual Ethiopian airline. Lakin ngani na gwala jela ke Rwanda airline. Ngui to. Ko kan gor ko radio dia. Gay bul ngan ne ñu wona ñu gay bul wona. O ngane la na so tanyin wane la ci to gaibul laji tanyin wane la ci to la tinga kana ito ti gorder wayne ka if you play all my videos tanyin wane la ki to balke number 1 ngan medan mela roy gaibul la ji wana na ayo bere da bi ni na krodia la de ke 2019 la jona gar way dol kana de mo saba gene ko ma yo la go ma la kuzina jungon ko no bina liwo yo ba to ko wen awo yo ba da kid gwa me chora la jona gar way dol kana wulo bi ga la jona ka ye yo ba to la wen ngan jala diki shodu ma jingai bo the new strategy, war milal self-care, people will be fighting within the countries. You can remember that? Yeah, self-care new strategy by Domodi. Self-care does not have to raise an army. He will control Afanal by using the same new people who can't take back that there. We need to convoy self-care support. Bikin yin against native conscious of Kirmo support. Koyan see a make a say day by your other country mona. Self-care will still have control of Afanal without bringing Msianganyor, without bringing SSPDF, without raising an army. People we have the twins in 2013, self-care did not raise an army because South Sudan. Go to the one way. But he's still in control of South Sudan by using the same people in the same area. We not that the young Martin considering our medicine could look well dear, Malari Chiluk. So country versus county, tribe versus tribe. To turn a case strategies, conflict. If you want to go now because you be like busy, or can be come next year. We could come next year. You'll be able to control them. TDL to workers of Sudan, case strategies, Kakor. This is government strategy. Balo could be la busy. Tiki a lot of us twin media did kind of ngok, ni no anacorodian madar can these are all strategies. Self careful located. Mashal al Medan Menyen Kajalaf. When SPLA was fighting the government in Sudan, if you are fighting with adversary, be militias become we create within your enemy territory. Take by enemy do
ba muy ba ja ko bla busy ko bi ngane ko benda ne ne spell intellectual to post na ma ta militia ne man madar na sa who were fighting against spell man kon war material na ngane dia ko na sangi ne these were all some ways of the government of Sudan ko be spell be ja ka busy so the same strategy la Salva Kiir and you know cha ko le jalam me da kala ke all over the world normal you make your enemy busy ko na bigger da kam ne ke no chala de me da now it's happening ngen me dan ta juba gaibon ke 2013 ta nyura sara mara ka pai wat 2013 ko wat wa pai wat sa ngen la shara nuora na ka hele ta nyura ka kursi wa wujitik ta dulga workel ta gagada sai yo magara ma nguti ngujumo sai yo mata ta mabitwo yo kursi da yete gada sai yo gara mabitwo sai yo ma nuor ba ka na mara jubuma this was October 2013 sai yo nuor ba na re jub yang yo di sai yo go yere juba men ne ke lew de ne ti jel ka mai sin ka jang ta nyi wanta mai ko ko na ta lana kor ko kon ti kon mai mo kor to ba ko na ma na binan yo mala so ka pai warew me cha na na to ko bar yurmis ko dia ngan wa yurmis the same day wa yurmis ka sa ngwan ka chagnar ko dole ki am na sai ka yurmis just a 5 minutes like sai ka yurmis wa ka sa ngwan yurmis la ka sa walkal ka ruwa okay wa ka sa ngwan te gar ma jwal ga lueng ma California ta ko ken thoi ko pinyin ne chang e ko je kan jal ke sut ko la no ba sut balas me cha ore yunimis ma ku na mong na ne te gwan ku mong sin ko ngan mi bur ngan kan mi chiu ko te ta ma yeah I don't go with my age right now I'm 40 years old but I don't look 40 yeah so my bullet was sometimes you have to ngan wa ya garma ko te garma te ne ti wa ko jiwa garma jal ka wona gar ko ne ba America te master degree ma ngula America ji ni ga na ma ngula America ji na gar da te master degree ga ji chiu so ngan sometimes bur bi nga show ka ta bu dia mai bullet do ga ka na ba ko our people they believe bedo ko bitana ba gwan ba kulle so mata rai do ko do lat yo ka na yana da det ba kaira this was pai wara ma pai ko wara yin ce ko me duwa na ra unimis na group na mong na kede biar dot mi bur la di duwa bai gol na dial li ga mi la di ce jo ga det bakara an jo bakara di ce jo ga det mo wa ko ma ce no bakara gar ka jang mo ngono ra unimis gar konta jang ra unimis ko nya wa di no wara mi bur la so baburi ngono jang ra unimis do na bai do e garkele min ko roy ne ko le jona ko ang la ga ken gare da na roy je ne ke pai woro shang won te chungu wi de che ku ne che ko jogar bi da chu be che jogar bi yore ga mena ni che jogar be te me ko let na ke chang na ko pai wol 2017 che ngi jo ma jang ba ko na ata ka kon jo yun mis chore ga garo ta wi di chore ga ma gar me che mer ba ga chi chu ma ya ke ngu ya so angun la de te nyuan second min ngo la region gaibul bakul waka detail gaibul machana la careful kon wora gaibul kon wora ma yese nuer kana wese nuer banni la jigar gur gore pe if we are not careful the next war ko tama countries na nyinga krodian nyi try jang mulal ke right now they are working hard and one a yese nuer kana wese no bak musu da mulal ka balarji ba ko musu da mudi ngani kunana I'm telling you what will happen in the near future it will happen ma mission la careful wese nuer kana yese be banayel either be ajen be ko mu wujum ke ba jet ba mu wujum unless if we are careful ko tam lal ka jang balarji ako ko poy naka gaibul yen moy share na ka bak moy share yo ka la go right na
Peter Lambos, Guarboro Quidawat, Peter Lambos. 1901, Sha Michelat Sham content. Mention Markane Kone, Sha Peter Lambos and we content. I can't work with one Peter Lambos, but because Larmelat. Michelat a part of a bigger picture. Matama did me left, like in Cha Ketcha Ukov in an annual con. Then show opinion apart of Makat would do. So I went back, I watched the whole speech. What I netted like I can just spell him. Burka Yen were a part of Kai Yalka wool speech at a wish. Maybe we would speech. And then she have twisted. Okay. I watched the whole speech. Everything you would speak me that Peter Lambos challenge. Peter Lambos a word. Michel let Peter Lambos do the a kai kakel for. Peter Lambos a word. Chawario Masha declare war against the Dinka. Shabur Ananwer. Machi war with declare against Dinka. Nor real bio core. Ever ride me right now, much we declare nor brare unimis. I want to talk about that. Can you know nothing? Peter Lambos, 1018 you want to write. Burkan and Wake near Peter Lambos, Sherma an attack against Real Mashar. Ko attack against Real Mashar, Nuere Chigada Royce, Ko Real Mashar is our enemy on the way. This is wrong. Gaibul. Minan Salar Peter Lambos, share Nuer community, merging Nuer, second buff, la Nuer community. Can't we direct to Real Mashar, Karash, Nuer, we mentioned. Canada Royce, Korea Machar is our enemy. Ko enemy do, much I'm young, Chui look. I'm not here to defend Real Machar. I'm here to defend your people. Rianane last year, Yamako. Ko Jen Chakon Kwa, and I'm not nothing. Ko mid let day, Jona, Nuer Kerabola. Ko Nuer Kondia, horrible. Commit Burko with reality, not all Nuer are rebels. Not all rebels are Nuer. Okay? Nuer ya chika rebel. Ka rebel ya chi Nuer. Kuna madunga wana katin nalngani along ma abru kwenaka. Hija. Mide larki gaibol. Riya Mashar gar kara war may declare against Dinka gar. Kara may declare. True. Chika kur jo jam. La joga the day Riya Mashar will declare war against Dinka. Much I could may declare a gara a corman in jam. So you guys will be speaking to Naath in Juba. I told one of the Dinkas. That's true. Tugnas the island Juba, Pira Burama, like origin. A real Sharata, much a Bura, quite young with Yenaka jam. Cody, Yenaloy Nuer. Iowa. Come on, a real Mashar. Remember that Juba. That you a Dinka, you Dinka. You guys should love Real Mashar. Why? This guy killed us in 1991. That is why I tell you, you must love Real Mashar. Real Mashar is a very peaceful man. Yeah. This guy does not want Nuer people to fight with the Dinkas. He does not want the Nuer people to call the war as a war between Dinka and Nuer. That's true. See that? So, lower by Jang back and the church you make a war makal. Make an out giving a makal, and I do young with Yakanana. Real Makati Jang like that. Kupanga, there was a cry code and they made the Konogdan and Yang so called Menaka Juba. Remusha does not want any war to be coined as a war against Dinka. Dinka don't know this. Dinka do not know this. The three Remusha is the number one enemy. They are wrong. Remusha must be. That's true. You take a claim and labor and gag, shell as one walk on a channel yank jam, yen yourself okay. A woman, Rimashar Peter Lambos was wrong. Rimashar never declared war against Dinka. Nuquine, the good called more that we knew that we want somebody to declare war against Dinka. So Peter Lambos, part of his speech might be right. And walk on more point can go there and I'm at your young man again. Come as well. We are looking actually for somebody to declare war against the Dinka right now.
Shiva by talk. A poor matter, I'm sure war will declare against Dick right now. If somebody declare war against Dick right now, those guys in Unimis, that part was correct. Kon war mo wa bien ko Rio Machar. O Rio Machar ko lele je union, lele kwa. Ko mi chaler kon ko South Sudan. A tribalism. Ko jolo ko naka. Ko net kul burana Rio Machar declare war against Dick aka. Self-care point the agency one way declare against and where people. Ko 2013, the way our people were eliminated, Kajuba, ethnically cleansing, ka race, city pita Juba Kongantasin. Nakaji best ko wajina jinwar. Kami buru wire nwara sede, mi buru wire nwara the way our people have been displaced. Nekon, kanaka unimis, chaka juwais, foreign countries, our population ka villages, chaka we displaced, minket chi wo go. Kwa we punish kind of development doranata, kumna kon you go atili shara kamu. Anga shi war mo declare against who mi buru weje ka so Sudan. Weje no na self-care point there, me abular so either one who declare war against the Nuer, not Riek Machar declaring war against the Dinka. So young they need to be informed. Dinka need to be informed or kon wara. Good and ram du budar jang pan kongos. Moko agorkan so Peter Lambo do right. If somebody declare war right now against Israeli Dinka, ne ko kontra yun with there bra so bueno. Kona menen ka te yigi shu shira du nyurgo de shira tadi ma o kursalel properly. Because we know exactly who is killing us in South Sudan. Young Kessel Pakir Kamu, they're killing Nuer in so many ways. Through Murle, through Urban Nikam Nukon, Shadoran Atter, took on will Gora, the Raid Mura, Chana Refugee. I'm not sure what to guy Bulgar, got to remember that. I'm not sure what to declare against who. Mudum Sura Jang Balak. Yo, Jatan to Woodland. Ramadan Queen win. Much good guy. Yeah. Remachar can call look on a con. Kogor. Continue. Riam Chapil war mo declare against Zika. So Peter Lamb was wrong. Koko non in Roisin Cody. Peter Lamb was Nuera Chekamoy attack. Didn't win when we attack. You will fight with all the Nuer people. Chen Mila Ladi, Nuer Mugo. Ganala Kila Buddha and Moving Nurgo be you the Nursa. Con, we are very dangerous humankind. This is what I'm telling South Sudanese. South Sudan will never have peace without taking into account Nuer aspiration. Con Nuer Junu Sudan ne nyon, Kokur, Kepote, until right Nuer Ali. Kuja Yago. We don't like to be oppressed. We were never colonized by the British. And we don't like to oppress other people. Okay? So, Sudan, what I'm telling the Dinka, but the Dinka are aware of this. They know us very well. We will never bow down to a honey leadership. This will not happen. That's true. Can I get so many examples? We don't have kingdom. So, Rio Machar changing Quora. No. If you put Rio Machar in prison in Juba, another Nuer will rise up. How many rebellion at the Tekon? How many rebellion? We have more than 10 rebellion. Every day a new son will form a rebellion to show you an Okon Wujayagwa until she alien Milakan or long. Connected the Yaka South Sudan, Chidokon. This one people in South Sudan, the Equatorian, they know us very well. Nike they were in North with media. Koram de Yaka South Sudan, Chikon. So Dinka are aware and Okon, we will never bow down to any leadership we can oppress. If you arrest Rio Machar, you will see another new rising against oppressive regime. So Peter Lambos by leveling us and walk on. War we declare. We haven't declared war yet against the Dinka. The people who are fighting us from the government side, this we can claim and we can care our brothers. You claim other people power. You did not come to our land really to displace us. We displace through our own people.
ne kur melale na kur poine na uri yale pul jangne na gari yale ngan mai tuel te ni na ka makal mana kana yale uchan ajena kana ta Naath chwali ni albatra Ni albata. awa these are our own guys, these are our own son jak kabur ya josh kondika Sijan, kana ni dinka, we haven't fought yet, because of Sudan. Like, if you guys want that, the day it will happen, Majalarji Macha go as Sudan. So, and maybe let it Lambos, so I condemn Lambos' statement in the strongest term, Chamarkel, Chamarkel Nadia, me let she win. No, Rio Machar can war may declare. You guys, if you want to deal with Rio Machar, deal with them personally. Chora Nuramatin. We are tired of him. Korama nakna nyam nichia. China igor. So, young mi bakulake. Nena go mena. Mokwa goreken. Kune gona rambi word me clear that. Lakin it hasn't happened yet. No, I mean that kwila boy kwar. Next kwar milareje kwar. Self-care a very dangerous man. Self-care much over Bargaza. Magora beto, Kaso Sudan. Ketia Korkana. I will tell you this. So self-care means over Bargazal. Something will happen in South Sudan in Juba in the next 6 months, 1 month, 3 months. Tema beto. Because self-care magora benyingana well. But when we create Bowo Bargazal, other Burungana, I'm going to see my hometown. Kiba Burita Kamoa left. After that, Bowa will wow be meeting no like Dinka. Beulu Juba. Then no natural mobilization cost. Law money now mobilize. K2013 me kana nyin you call Bargazal. Ki oro kana ko jan me wo oro kana ta la wan jam ga o je ngan tong kuma da mai kaje tong mo do nyod ngan ga ngan rode. Nuora ka wa da bi. Ida Kokon, we only see what we see on the TV. We don't know what Self-Care is saying at night. Out of the camera. What proof this? But I will prove to you to this in so many ways. 2013 ngata Juba, what Juba 2010. Akan ani 2013 you call Bargazal. Sure mobilization then 1991 we mentioned bangule be lunjuba may been to go corporate war. She and what we have now. 2016 in your sharing over that. Naka Juba. A canal in 2016 you call over that. She mobilization your level you in 2016. After machine and over that Lunajo Binan Juba. Machine and Yanka Juba guy would be Kuma campaign. Come here, Kuma campaign, but don't play with Self-Care. Make here and over be ready for war, be ready for any crisis coming up next. Tell a bit. And when you're there, being your God, example. There are so many political groups, Kaswa Sudan. Take a many rebel groups, Kaswa Sudan. Tanaka Malong, Tanaka Naath, Tanaka Seven Boy Runyang, Tanaka Guak Tanangan. One way to remain in power, Self-Care be a Kunachan Wajan and Etel Corona. Hanadam Jetel Corona, Bakoto, then Bamalat Ramadiana at the same time. No, Michelle Self-Care Jetel Corona. K2013 may go to 2013, Nani David Yawn Terrarni, sir. Within 1 week, may you know my 2016, she a man like a yo. You got a corner of Vinny, a banaman. 2 year yaw when we at the same time, can you now with a man? She did. And would I let again? Imagine much a court to a rebel group. Come more rebel group in one. Rar. We get take a possibility and a rebel group on the room. At that time, Katakin against them, Kawan against them, there's a problem. So, la good one, and there's some other rebel group, Jakobila busy with some useless piece. While Yinyake, one of the group,
Kija. Chelel ke 2013 ke chelel ba da mane da nen je mele mal ke galwe dol kana wulo. There was something going on ma guri ya disipan why rule nyang ke kaira ne te crisis to go to belen kinyinya ke people were fighting race here song min ka gaja kija. So ne che guri no bi wulo kana galwe dol bi ke te lora wona ko min kin dera mar ka ji o ke dera mar malong the alliance system we form da kinyinya che guri wen mona. So as what Runyang was doing is ring, Kurni Nathong I work rather so share Wulun can go to Jacobilla busy peace, Chancon and a chibi worker at the same time Nyagara. And would let her right now right in term. And I write in a collegia. A term General Lelamal term can have Malunka Rome right now as we speak. Nothing I don't know. Malunka. She go what's up? She go what's up? Yeah, can got the Altiano. Okay. Mala mona chelele ka kam kar Bible chelele ka kam mal malale je at the time when there's almost crisis in South Sudan the malale ka jirom macha ngai crisis e wada be mo cancel be mo suspended. I think he did it 3 times. Women is playing with them again. So machine another chawo bargata now it's back shemal bitarom chinyo loisin amal bitarom nan she is for Self-care is about to do something. Gorno na bi malum kenal bigla busy. Be medi beto. Come beto wodi. Jen kuma be campaign. Ko we campaign ben neti one be ko wish. Kide na nyi ba something will happen in some 6 years. Yeah. Ko cher mi chilo chana do kamina self-care is making people busy in South Sudan ko de be kula remaining power. The DLK strategist. So what I'm telling my people, if you see self-care show bargazal ngene onena be ready for some kind of crisis coming up next. So jen mecha obar gazala mecha lujawa betambiru to kajuba. In the next 2 months, 6 months, as with a court ke now we bumulen something will happen. How do we know this? It did it 3 times. 2013 you ko obar gazal tuna benye. 2016 you renyo wa tuna benye asa renyo wa which mean mecha burugwe ye no na party na mona something will happen. Midian to also Sudan self-care. Self-care me to also to run your melel. What a self-care nan? If you guys are not careful, jen beliu consulta. Beliu consulta gana. Kurdi lele nyo tama. Neti didia. Ko jen self-care. Me burugwe je. Dire lugwe is planning ko na jen. Be jen consulta. Lakin he want to clear all the people he see as a threat. How? Native way, Majita by leadership shaking. Native way to Balkajikan, Magura leadership work, you have to eliminate them. Like him, Self-care is eliminating right now, Kuonoka. Take a leave me, I call Kamrameda. And all these people will be killed in Juba, either through by poison, kill Bakanaka non-gunmen. Most of them care political leaders from Dinka community. From Nuer community, from all other community, I'm not going more threat to him. Self-care is working day and night. And what about me eliminate South Sudan? And then maybe could I step down? Will I step down? But I'm more success at the Bakulas. Whether a Gade, wala a Bold Mill, wala Gorgori, we don't know. Self-care millel and terma netting it within Dinka community within Gogrial that Kone to control biggest threat to self-care leadership is on people that who can number 1 from Gogrial community. When I say Gogrial community, Tatichola Pugir, Kwaja Yok, Commissioner Agokol, Commissioner one child within Natokala Gogrial, Native South Sudan, Kaji Gogrial. South Sudan and American NATO. Can I take on a self-care within that community? Self-care want to get rid of them. That's why I'm going to self-mato sir. Yeah. Self-mato Wujago. A very critical guy. Here, yes, man. Okay? God, I'm going to say, Bob's church, Kawai, long South Sudan. Ramming God, self-care, self-mato, but then we wrote a senior like self-care, take a bush care, take a one. So, maybe we Ramland and Wija Chatanga, Maramchakanona, very dangerous. La Maljina by way, Kojintu and yelling. People,
They're like, yes, man. So that must be liu. We don't know. See that? When I don't know, you are actually chill. No, actually, Yeah. okay. Real machar may liu. I mean, like, John Grang may liu 2 or 5. There was a team within Barkazal people. They like a warrior machar point, they like poor, the workers self care. Actually, was one of them. So many engage with sideline. With the sideline, self-care is going after all people. They call that take gram. Tejila tiake je. Cheka mo eliminated from the government. Kadua ke kesial chi liu kaso suran wor kene. People like Piang Deng, ngai Piang Deng. Yeah. Okay. Self-care me ka era 2 or 5. Be lingi je worum back, sir. Ramesha mo je na, me cha jona no kop self-care e Piang Deng. Ka ye. Lingi revo. Yeah, lingi. John Garang. Piang Deng take ye che jogara. Mo na jabao self-care ko ba Ramadan self-care do ma je Piang Deng. Eta mata di Piang Deng gara tedi. Kwa ta da je kana malin. Wara jela ne shoga tam. Kije. Ko self-care me che ba benian. Ne dia lo kon la take le garang. War che ko ngol ba kine war. Che ko ngol kine. Che ba do ya tia do kine. Ngat ma kulwe. Ma kulwe ngai je. Ma kulwe cha da na garang. Chi ma liang wen wona. No kana malin cha da na kana. Cha da na. Ejala what jin ma kulwe. Ko je is from Bor. Ko Bor kana Twitter ka mai kala. At that time ta garang. Twitch to refugees, they were up. Takania, Kijan. A Garishal Makulu is illegal person that you got a low. Tether you are a boomer. Local wine can grand corona right with a boomer, Tether la Jene Guar, Wayan Chadana, a Barnaga Paris squad in it. A watch our Kamrana Kakat, Canadola New York, 1995. Kungera make it enough. Ramechi de na beta chunga pa me kata ma me berje gar pa we ka abiai ku administrator nan pa we abiai kanga chalo kol dim ko chalo mu enye ngara ye de bar gara to chala lai mu kinen won ne lo ar tam ku be ba kulwe mine ne che bomne ne ke ko ne cha de ler me kala ka jon garan cha do mu kinen ke sial cha ba kam ne self-care ko self-care ne de ko la ga ka garan ke ne kul no ga kede ne de ko la ta kal garan cha ku do ke ne sial Ashan kida self-care right now because of Sudan. Mo ina eliminate take a agor to back and number what by na. Mo who you can get. Check open way. Then we like step down. Well, quite election then China can wait or threat away. So Milari, there is an invisible plan because of Sudan to eliminate elite within the community, within your community, and every community. I'm going to threat. Work again right now. No, okay, self-care. Okay, madan ci do de lan madan kwai me dong ki parwe ki dong ya du ka kunu du ci lan madan ni ci la te reason why self-care jalla ga Ethiopia line why ci Rwanda. But this time mangan tama remain 3 point. Okay. Point number 2 ci jo madan. Ko nuora. Eastern Nuer. Kana Western Nuer. Bana gene core in our lifetime if we are not careful. There's a plan right now by Dinka, by much political power within your community. When I say political power, after the mechanical government, we have our new political leaders from both sides, from Betu, from Pangak, Shaman, Gokonakwen. Riamachar, Turkel, Tabandenga, they are from Betu, Mubru, Quiki, and Nagaru was mining and Nana Kirikide. Shija. No natural political power. Take every community. Political power, no, Charles Keter. There will be time when a community will come up based on Metagadun Michura, Kumana, Walmuka, Cheroji, Univania, or Court. They kum get the man mona, Kakomi Kumio. Chijan. Here the man done. 1940s, 1970s, behind one and Eastern where they were politically Ekelatanium Kanwara. Was deal
man me chan ban 97 na kon was na gar ko wala one group one ka as well na William Nyona guy to na kon kulang you guys were take up front bitanwer from 1940 Konyal Nyamdan Kwar Kona Nyamwan they were coming from Eastern Nuer until 1991 mi buri bi intama bi ko Sharma Western Nuer political Sharma Kantanial ko Riyamacha Kitaban ke Turkiya Sharma kan Kantanial kun warasa de chijan Dinka take a plan they want to shift political power from Nuer community from Western Nuer to Eastern Nuer by eliminating Riyamachar Taban Dengai and Turkiya so go Turkiya ke Taban tangane ba ka wojka siyasa ba gara bita Eastern Nuer to take government whether ko la Peter Lambo ngan chamin and Peter Lambo no ka SPLM this is part of the strategy angula ke ken no ken da ko konekel they see Western Nuer ken mila ke jang mi mo nga jang ken Western Nuer they are very dangerous ke criminal la neti bak wina ken chang ha bulal ko duwor ken la wadu watu ken ko kon goro bana lerkel ke Eastern Nuer we have to do this by eliminating Riyamachar Tabantengai and Hanaba the more political leader for Western Banka wish bana gari Eastern Nuer banka kamnial bi lerkel kon ko ken gari Eastern Nuer kamadre they are not bigger threat then lerkel ke de roran linkel ke cha kon ya wijan halba ba ken no that plan is on the way right now it's on the way right now it will happen there's a plan to eliminate Tabantengai Riyamachar mana Turkiya go kana jo ba ko wa ko wai cha bi for wai lora ba nuore ba better nuore ba kamnial ba walkin ba agwal and those guys will not come from Western Nuer mu dealing Riyamachar ne Riyamachar to me away so vice president right now ba we na ba mo do nuore from Eastern Nuer ma be vice president of Sudan there was a talk once like ba Riya Gaiko da do Riyamachar me away me da rana jube jangla burka wai Riyamachar da Riya Gaiko sa so no Genesis Dinka want to do this forcefully. No, very dangerous. Okay, you are not Makuru when you tell me, we just go there can move to Okalawo Chataban, we carry a donkey to the ship to Eastern Nuer and taken by President. So, how did it indeed react? Right. But it. Okay. No, China like forcefully. They unknowingly. We have so many examples. Ne dinka bor metagrang nial. Barkadalangan nga jetapi. Self-Paki did not come to the power right now by force. Machi grang yako indu. Condition will allow the political power to shift. Shailel ke force. Como anything you do with force. Tell me that what thing. Riyamachar macha palia macha chanaka juba. What would happen if macha ala rona ramno yadul quicker? Do you know how people might react? We don't know. Maybe that was other. Can refugee camp, middle to a kakaku, that one where it's also among the Nuer. Dinka can do this. They know can kada gura na chi na kon. No Peter Lambos. After my Peter Lambos, how will I react? How will other people react? Ngrecha go when mona. And then power chala elected by force. Riyamachar kana Tabandengai kangane me baka nial chaka no Nuer community baka benia. Chijet. So can ba create the condition maybe ka jako kan bika wa chana medan be wuriyala boziyo benia. China Peter kar ko gole benia chingan benia chigo ko wadiya chijan. If you can show to pika jalar ke naken there are meeting in Juba take a meeting there ngene ka Juba te dolke kana Riya Gaiko dolke kana Jim Lo mine dolke ngan joga na yana web market they go to the Dinka joga young get rid of this guy is not the only person in Nuer kon kwanyarama chijan. So there's a game minene Peter Lambos kachala Peter Lambos ma Peter Lambos burna ne Dinka ken michirio machare jien cha wera chala moy ka Nuer ko ken ne this is the only guy in Nuer community china jo this is wrong chijan and I agree with them chijan. I'm not defending Riyamachar yet. Like if that game is not played very well, because Dinka are working hard to Okon, but Okon was that instead of banning come no con, countries, and what then you become no con, GPT Dinka can be happy to do this.
and they're working hard again. So we need to know this banana careful con and one and con. Young bana plan can bana change and the put con on. So if you much argan taban can gano wake ma big what back away ba. Lakin it just forcefully and then idea they want to show to the people and this is what will happen. No, is playing right now because of Sudan. Then it's in no and one ba you much can taban nga back away. Ba nuore token from this and we're back and it will happen. Prove me wrong. But what? No, Kuma campaign right now. Kuma campaign. Don't quick here because back at a higher position. Many Peter Lambos have a case. This is the game Memoir play can dinka. They want to shift this power. Can power much more shift by force? Well, I let channel one topic then who any movement a part of the topic my phone right corner yeah ngay giờ anh chân phải attention cái chuyện là sao kia chân là liên chân chọc gọi giờ cứ be lar dong de by president ara on te western wo je be na ko ban quote good ne be la be kam ji eastern no ne de bi nok Canadian ko support but ne de here support kan pick chuang ke they don't pay attention for nonsense to my understanding could to kan dia be cha de some de support whether cha na quanh cái western no ngồi cái eastern no chen no support ka ba eastern no chen ko go system chen cha go ri ba je no ne ba public ba educate do ne te lat go di chi ma ku la in a lie right now je no kwal go ko ba na ba ko lang ya na kan leng very important point ku la a very good point so any to continue to welcome long time to long disappear Simon your topic Macron, we are still talking about why we are fighting among ourselves. It's okay. It's okay. When it today to lakin wala makana mi to siyan hata majo yene ne kon yang jinate we want anything can happen yen go just word na tin me to me de kon ja den ni kam ne kon machan if we are not careful ko chan ko ni kam kon ga ni na ka kuma ni na anywhere lakin a small scale siyan this one can happen if we are not careful there to me na give the yen ngan ta ka juba from 2010 la gada 2019 menyi na ke 2017 bi ngai no bitiu ka ka char pai ngwan charar ba ku de kada government of South Sudan cheta difficulty by that time ko be dai be kanang bargazal ba kanang bitiu by road here binawo bor ba dai ba kanang ta je a very difficult no plan me chabelen min la de dangu bargadar road min ani moy ke biel kana bo road na moy ke biel share development let me tell you my people this is not development matana kor han road moy ke biel during war time share development actually is strategy purpose min ani bargadar mi taw ke je ko di in case ci ko to ko bargadal bi day ba ka man ke bi dabam ni ba ka man nan be sura ba bargadal ba ulwa enyen taw ni char ta ba da char bor mi taw ni je ci na ta difficulty ke 2013 me da na ci lo ci ben bor arbiene dut ke ci ko wok ci cha day man nan bor jang mi la ke la ke wona ne char ma go ma day man nan bor de dan ko mos de ne jo kana ke me bar ko yo boro se ke day ci wan wo ke ko arbien dut ke mine ni char bor mi chanda cha muy pet cha muy chala na gwa share development let me with the purpose no then anything happen in bor again brb na biga man wo ba je ba mu tare ko ba dai ba kuma nan this is what I'm trying to tell you guys share da ro ko mi akwe bill is not development a strategic purpose and that right now what I share anta bor mo je extend to long way this is wrong wrong. It should not be extended right now. Komi lelke ken low nowhere. Mi buru ye cheng chi buru ka korte one. Difficult to assess. Minen je low nowhere ko ka the one ka dorian a very white. So a chan ko dur ka low nowhere become jumnisin difficult. Kijan.
So a share nan ni mi strategy non kan share nan nanke re loka. Nange ke purpose ko ne in case bare loka ba ko mo access Caribbean ke ba next time mo na onye. Lo mi burga ne ka ko mo ujum ba ko mo ujum. Ke jen share na. Share non na lo na. Angani share nan right now share le. Ramabi development bita share bi da self ki right now duna kor. Tana kor shi jen da man lar ne share de ne. Shi jen da man de nang share lo ko ne until san take president yen biben de share ko na re lo ko. After the same people to allow and can that it wa share no. Shi jin dol siena ka ngana nga dol bitio. Men da nyene jalab mi chele no share ne no ga lo mu. Gar metana kor ke jalab mi chele no share. La no ga mago ade ma no ko ne be kurchu garun bi ngwana bi kurchu. La nyi na ba wona ko kor ka jalab wa ga tem share no ga ye. So ray kor malak ke share ka mago. So minden ye share nan nange promote to lawnwer or lawnwer next time bi arbien bi kul jien from Juba be sura bi chuka wat ba day nong ba ngulen ba kor ba lere doga yeah ko fakir the most strongest hold Kanwer society a lawnwer kan mayom. So they are working hard right now ko na mayom pointed gore we kan de dake ko go ko lawnwer ba dake kan lawnwer jana da man tan muranya tam malane na bag murle no mo ma lawnwer dake ne na dake in so many ways. That's true. Ngana to mide larji ngaje ngai mide larji good point no. Ko nuwer medan ko nuwer ma yen jade bitiu 20 work we care mina we occupy a lot of people. Changa the era de one. Lakini it was they are taking the land back. Naka mun wara ngana am sure lokase te was ya pal. Hina chengsin ko mo na ujumure na. So we are losing our land. At what's going on we sit re loka. I'm sure China and Ocean. When our borders come I'm sure are wide open. We mean con wanna go wajo. So Nankela Narmurlena. That's true. Yeah. So they are causing fear, they are causing threat, they are causing Kokon Menala Bumno Kolenang no Munen okay to the other case, right? Right. So as you do that, loanware will become weak. Loan worker can get strong hold with nwer bila weak. Then now they are dealing with mayom go about kusaka. Lakin to when we take a mayom, to when you take a mayom cook, la go ko ji mayom. Lengamui? Yeah, lenga ya tem chala door ya. One of the strategy come mayom, go ko ji mayom bi kaira. Planning that thing right now, go to mayom de kaira de kin ke kuma de dore de yuda. Lakin ni mayom pel ngai ke ken non. So milarji share na nangare loka jagwa ko kon kay gwa ko loan kodi tomorrow it will be used by the military ko ba di arbiel yen na kaje ba law ba ko mo wujum lakin matil share bu men wo sometimes bi arbiel bi ko wa ka no chere protection so kanga kama opinion jagwa mindi dian my last point self care Ata China and Ojan use the mutual Ethiopian airline. Lakini la use no Rwanda. You don't know. Rwanda all the time. Okay, what caused this? Me moja caused it. Majen sile tiare nyo majin chirwa chenga chibutsa pekir musil tiar sa? Yeah. Okay. Ma sile tiar ma jen share mo trust and when tiare de mo maintain go akaso Sudan min kider liu plan cry whatever. Chijan. So la what ka country bikuli jalke mena la jalke tiyata Rwanda. Lakin na me cha South Sudanese military charge ka Congo biunye kamishwala I'm 23. But then from that time Self-Care does not trust Rwanda anymore. Kojin M23 moi can support Rwanda, okay? Makan agabile ke you are Tutsi. Gabita Rwanda you are Tutsi taka power, can Tutsi taka Congo, they are one tribe. Like during the African partition and whatever, Chaka da Darshata and Masai, Kake Masai Tanzania, Kamasai Tamu Atran, Wari, Kisopia, something like that. So no major like politics between East Africa, and he was sending some soldiers from South Sudan to be against them to say, Chetiata or a purple letter. And then achieve
Ajen ne bila chief to Ethiopia airline kodi. Maji. Ata chi de mi jakadi chi de mi jakku nguru jili tiyari sa ma de lilu ngom ba sa. Right. So engineering, that's the reason why Self-Care is doing that. So guy will to the allergy. Some of them cognitive, some of them hidden agenda within Machito. Conwara Tilane, like your top priority. Top priority. This one we talk about this every time. And we are aware of this. And our enemy is doing that. Purpose. If you want to defeat your enemy, you create division within your enemy. John Garang Chelen no. Me call energy coming actual power shifting. John Garang strategy there, KSPLM. Going with the leadership. Gina said that Ngan Mangan Kwar, Kajin Jidol Siang, Kajin Yani Tetamagal. By small guy within Siang community, back up the yard. Ajan Banonga Kada, but Jacob Quarta Siang Biakulaga. This John Garang was doing this. John Garang Lele Nodi, being I will the Marcol, Kana Dinian Kashiluk. Fear Fagana Mam Yakamia. Self-Care Dinian, Medan Janaka Nial Daniel, Mekulaga, Self-Care 205. You Self-Care Daniel, Dinian Kabarka. Why Kojan Baka with Self-Care? So this one was a policy within the SPLM. You within the community, Rami Bawu, be a more demoted down, be Ramati and Matot, be a communion, be cool at clashes among themselves. So this one also can be done by the SPLM of Self-Care. But Rio Mashara Katabana, where you reckon a direct Bakamu demoted by young guys like Peter Lambos, Baka Communion, then be cool go communicate. This one is in the play, so it's going with your topic. But so right, I'm done. I can point that on. Wow, thank you very much. Lago, I think you did a good analysis. Thank you very much. Welcome, Simon Tuchul. Why don't take a break about 2 to 3 minutes? Guy, Tamanarji. What a being a palaka. None Taka is cause as a way, Sarah working one at someone. None bowing, Bugway in the background. I appreciate your show. When them, Laria Goa, Bugway, Ma, Chima appreciate. Going my opportunity, go every right. Garwan and Simon Chinerba. Big weaver right now, okay? Okay. Guy will mark. Bye-bye. And then one take 2 to 3 minutes. Thank you, Lago. Jen can I cheat you young phone? What a Burgwarji. Oh, thank you. Thank you, Court. Thank you. Okay. One take about 2 to 3 minute break. Commissioner de la Dal Danyum Kababul Chanaraga Kenjang Shakon Jachenya Todan Kenya Rob Jankula Jankanwar Danyum Kababul Chanaraga Kenjang Wanchi Mwanjang Lwela Bunyo Kulwenwera Bubule na Kego Nwero Danyum Kababul Chanaraga Kenjang Shakon Jachenya Todan Kenya Rob Jankula Jankanwar Danyum Kababul Chanaraga Kenjang Ni walga me chiro jang de pay kay jang no de pay chikam dan cheral kwalen bela do ga che shir jang mo kakale kula jang kenwar chara na legend kwalen bela do chijang we banyo chinor we babul chijang we banyo chinor we babul banyo kababul chakam dan sudan Commissioner de la Dal Danyum Kababul Chanaraga Kenjang Shakon Jachenya Todan Kenya Rob Jankula Jankanwar
Banyo kababol chanora da kenjang. Wanchi mwanjang lwe la bunyo kulwe nwera bubule na kego nwero. Banyo kababol chanora da kenjang. Shakonja shechenya to dan kenyero dan kula dan kenwar. Banyo kababol chanora da kenjang. Mọi người chưa rồi. Mấy tuổi mà. Quay đi mọi nhận chết tổ, có quay cái chém tôm. Lại dính chứ. Ê, Nó bul rồi. à, cái nào với nhộp đi. Nó bul mà gar mà bul mà đi xem. Cái đang ở tiệt thì chú rồi, cái đang chuyện đấy cái tiệt. Mà gor nó bà bul. Mà con là drama gì? Bà bul lên lưng. Anh nhộp bên cái đang con anh nhộp. Mà gar bà bul đi. Cái đang bây giờ lôi đi quên. Ya tao đi. Ngô chín tao nó bul xuống. Thế nhưng mà bul cái chơi. Ui cái đang chuyện cái tiệt mà cái đang ở tiệt với con drama gì? Nó mà đi uy mà. Mọi. Ni walga mego kon bon ket garam kel cha kon badaga mishina de la ga banyo kama bol chanora da kenjang cha kon ja chenya to dan kenyero dan kula dan kenor banyo kama bol chanora da kenjang Wanchi mwanjang lwe la bunyo kulwe nwera bubule na kego nwero. Banyo kababol chanora da kenjang Shakonja shechenya to dan kenyero dan kula dan kenor Banyo kababol chanora da kenjang All right, Chogalung Simon Tuchul and Dolkang Sudan, and welcome Dolkang. And Tiani Raikon our top priorities. Charai Mandan Mikarana Ling Jan topic detail along before can lago can neben. Chatting one to a lot. Maniam Raja Kamelero the Nuelan Mikaranen maybe Bradian Benenbo. Menjalat Kenyam who regime take juba leader lonko be con dismantle ku the power base kan la white army ke bentin right now ko goro be white army be keep inactive kamalet ken no win so andama la ro kan welan number 2 raja ko ne kon ne dia to ko wes laga no dia teni commandant damage cha kon genocide ku kon team every December mingai kon dial kon e dial to west ko kon power base kan community ko to kon kan community number 2 power base financial education jen gwa kon e dial producing ka je kon yo ko kon e kon rom mingai kon cha ne kon ne ki be 2013 cha big number 20,000 plus maybe 30,000 maybe more we don't know ko kan fain kan je ga ne ni wan ngai kon ne cha ne ngai kon ne den cha ne ngai kon no but we connect one major the case go ngai je une community dun mi chana na ngai yen ku yen ku team every year la yen bien action be use share betek something mi che block be lat share act la community mi ter rek la hotel loy dun ko tinyu wan me method mi china loy nan te bala sha describe a little bit mandan une telefon na ka western world kon ga nuari ci kon ka rek dan bi jig lo ko bi jig community bi jig ne la ga politic telet kon ci kan doran ci kon la ne de te la rabo le te de chen la
na mi cha yan nak yara mat yala ne kel bia koter political bia koter power base de pinyi ko ko ne tar ko. So we are inactive. And then en chi en kon go to Sudan che ben mi chi na active. Kon ga wet bo the me to kon ga power mi ko unite ko ne rap boli ja ne kon nak de kon let chine de go change ko bi ga me ga tu. So man yam man jang ni jen regime te ga jube through nuori tin cha ko you and power nuor be ku kon la nged men ku nuor la gang ta me she can you lo tin ku ne bi can white arm can dismantle why ba ga nuor ba ga use cha do create ku ne ba white arm be kan ku engage in ku ne chi kan be active ko nu go yere lo nuor te ga cha ba gang wa go white arm me cha ngai chi ku kan white arm and then she more le chalo ngo wer cha lo nuor ba attack la 2 weeks ago ne one cha na ga nang do ke nang white arm kan ne ga yang ka long too distant too far away de mu je why le regime ko nge ji white arm chi ga jien cha mo le ku jo wer ku ka attack kan national army ko la nge te ne te go the government te de mitatin ke area te de te de mi cha lon to ga no tin nobody care ran ku ne mi cha wadu nek cha da mo nek ram nge ji nu won cha nek dong di care jin but nobody care ku tam ku na protect no government kan ko dangare waton rai kan kan daro cha ga kamna la topic mo rai tin ku ne to kon ke priority me jin human being ti ka priority me la le ke nyam mi ti ka mo ngong be prioritize ku bi ne mo bi overcome let your kurun mi chi ka pet bi let kurun and then mi chi kurun let ke generation do mi ke ne mek bi by next generation na gat on so Simon Tuchul ani ben kenyam yo bay go any welcome. ma we Thank you very much. ma le ma we le be de ni o nya ma we go gara be de ni o nya Okay, okay. Chulu tu guna mati yura je kemenin. Okay, kaya jida do la Bajem nene boy. la right do ba ko la right. Right ni. Dol kang. okay che ne ga bul Right ni. ma we ma yan ma we mo be be nyo de ni o nya ko la kwa de ni o sam so when be ne tu men bala yani min ate be je o ke kula nyo la kai yi be je ko nus yi be je ko midil lakin cho be le ngai la go mo من دي بوين طبعا قايبل كان فونجن ككون كدون كور كرجيم تجاجوب ما طبعا ده مش انا باللوغ نجي كور ما تاب تاب كوسي ليدر اي كوسي ليدر دايما لك جيش كان من ولا تاني شنو نورا ما لا ما لا كو ليدر نه شنو نورا مش نا توغل كور بيجام كاميرا رو ne ile kon yaal te kon yaay ba te yaay ba moy dam la kadi ci bi lo jaw bejam kamra be dil ko bina mi da wani ma yo ba ko lo ji ana da ta ko ne shi mu da silsin kai ji shi kur amma tap tap see leader see kai nam rai da dik yene da kon tiara is true raman kullu da bum jin ga yibul mu rin da ke ma ku ta ka kuna aware ko le ni mana ko ne ta wa Sudan ka ta ko Africa ka more information. So, Johnny, thank you for that. You keep it on. Continue for. Ko wai le ram ken ba da gore yan. Daban kur an adu ya bel ta mala la ga ibul. Ayye malar ga an. Don't blame the enemy. Sai adu ya bel. Ko je ni ga your enemy. Ku le bel mo ma bilal taxis til bukul tibil wonge. Ta mozo ta chuara o share kan share ne larga ka jar mala da man da na lago. Wo ba ka ba larga ka dira iya development okay ko ala da ko kan a shar ma fe da ra wuta ba ke fe ka lo
ai ya ju ni ji dina mal ben ba yi mal ju ge ai ju ni na za tu bi bir ke cha ni ba ju na za to sha la bi ku ke la sa lakin muti long ajare udu mun kullu ya re udu bi shara ramdi siti ramal lerje ko ti long bar muti long an kan rangen na wajen wai ya ju ge ka bi ju na mun go ya na jara ma ta shara so ta made ko da ka brother lago dan mo do ta yis ka da kan west ne da yi so kalam da shi to not true at all ko ta mun yi is not true ko run ka na mo ka ba ta ga leader ma go akwai ben ga wai ka akwai ben ga yi tin bi ko non asas mun dai ko non yanin man yi west mun worka kware ba shi keep on kan yi west yes mun kid but yi west ma shi to da already ne sai mun worka a kan yi That's bi ko true. ru da That's ko true. ru yeah ko ru ma yi ko ru You're right. ka wal bi non ko la ka ke re ye lo na wal bi non ko yi na ku mu lo go ma be je ye ro bi mu go ro ka re ka ku yi ai ye ka ye le ye di mo go ri o je po tin ne ye mo de ko no ara ya mo chen men ya na te la la de chu go ri ara ya mo ye chu ka da mana la go te la de to te te lakin ra ya mo tin lu ko no na te de ta na shara ke leader la leader in ko ni ko bo zuru ko re ya da no re we lika njuel ma jana ke te ke يعني انت اذا قال لي هذا كان اكير قال لي الكل هو بتل كيف بلو ما كان اكير هو بتل عارف باي انت كان اكير اساس ايام فعل كون يريد يعني كان فعل ميكانيكيا كيف كون دال بان فعل لي يوبر يجي يو يجي بقول كون ما باول لا كره كير مش بقول كون تو كا كان يدنا نعم تا جي يزغل جي وز تبي كجين while they wrote to the future you cannot talk about that community future yes yes what I nan kalis يعني كان امرون كان امور في future يعني بالله لجي check او the lady man leader بتاع 33 years ما يفعل بعمل كل leader شاور هذا كتشا جي تير كشاور هذا يعني كان وانا نجنا ka fi zai na shawara da di mun mete don gora ma gora yoku kuma wanda ora mu je tarkiya ma garan ma yi man din Allah ne biya ja alternate command leban ba ja ga command ma ai jon ko why ka mu ka fi zo ma yi ran ma fi ne kete ba dai your action kaga wanda wani dula ko da wannan a ga don kan Allah na kon ko bana te gidi kada wo adu to ne bel nan da kon te bana juyi na adu mata ma wannan Muchar you know, but you go what then? ba to da ai ba ma wana wato ka adu ma wana ma wuri si kuje bana ba plan a wana ko tu lama hello Ning ne jaw do like it brother wal in ke ma ti ma. Jawa brother wal in ke ma ning ne jaw do. Go ahead. okay Brother Mike do alanga the camera the der ya palpenya ma so yeah. Cha jien. Ina cha registration. an ka bala da na future adu to ne bel kana mi yala bana da ne kon te bana juyi na adu جنان من تنين دين اللي تصير بوم كوجانا يعني أنا بالنسبة للامبوس تعمل لك كلامبوس لبيتر لامبوس
Peter Lambos, Nam, Menan de la Durga Lambos, they were Martin Lago de la Ken. But you know, the other letter can be Alpulu Minime to yeah, it's true. But Lam, Mende Belkaja, the Ocheramaya, Nanjan Cheramaya or Kaza to Runkan and Mona Wed or Rolla, Ko Runkan and Mona Chang, Ko Marian and the Kilbert Tilman, Mamma. But the young aware a year nor out. I do. You can obey. Kwele bega ne ko te kel ka kan regime te goju kon en tan ra te be ko ngai ne je hori o regime mo e adu dan kan ngai ko na wala As my brother Dole. eh Just correct me a little bit. Yani, she do a lot of work and chere me, to make your like chere me like chere go chere lo neje, but lo neje ko di taban en charo da kwap me George ko ken gar to ko juba me policy in chalel kan nuare dial en nuar mo ku je gwin ne ka ne dial te wore atu ga ne ke spokesperson of Australia la lul en ra la ra dwor lazim either belar ka kwir yak mashar ki belar kwir nuare ko be position to be a kula jak so ka jang dial la wore to tela jang ma de dwor wala ko ba ko lo mo position ni ne te ko de ci ban gariak tel ram ci rai chu mai ke ki salfa la ke no mo ke na zalla mu ci karo der mat wal jaka ne ke la jene te bi information de ben jaka ni bad nuare ya ne charo kak to the max me gwe ke je dwora gwa ko mu la ken kwa wala ne ki ko wona ne yek ma charil tere no kor ga ngade mu tel jang me shi marwa jo ne ne da ne salfa le this is a way nanu ku karo yumalet keje kalot kene je yani ajen gwadum to gura balar no mo go okay che balar ne chere me ra kak but kokon roda sasan chi chere me you know man ko yeah that's what I mean thank you o cherbe ra ko agan min dan ne je da o yen foile yen ye sir la secret ya kamadu ore but chi chere me ajen secret de man kokon roda keje oga an thank you tabanan ko an le la mi mo dor long mi kule dor long ka je ka foile an je secret mo tun rai daga kuire ma shar ko ta ga juba kai no sai magaje be nya correct but chi secret ko di chaka highlight the lago de lago mi chi gwe ka te kon la de te tungwan to go chaka la shalare yang mashar ni meda ne nyur ken michi jalsat bita me ta kan kafa ga shi kalin yang mashar ken e mallar ne ko ne wana kor ka jang nyen kon ka ja ken e mallat a jenne kula da ka ga general te lare wona ne ko na bi ni kon ka ja and that's what I want to correct too thank you okay tabat sai ya ka ga mi ladisin alagan sai yan modo tariya na kai 91 sun ne wani wani kwa garadiyan ya bi to kan rigi mi tariya mu sha ma te ko ne kuma biyar fam ma da no ra sasin include with them kon mi arba na mi khamsa ma kan ka nori mi arba ka rar ka yo ka mi khamsa e ka rar ka da karbi da kariya most of them kan kan ko kuma biyar fam wa da يبقى ان ويكنس لابن ka wo bina dien ko dan ya de to ka ri bita de ra de te tine won ma ko kan no ri ye ye no wo ben sen kwa yo yen o ga tu wona to dang to nya ye tu ye bele to ra banana kon za tu na dole shor asiri kwan le bamiyar ye sharati ayyaka na ka ta ya ye to na wan ma na dole shor na ye na jama'a na kon no ri da
Yebga there is zero help yen. I had them leadership kakon. A weakness of leadership. A weakness of leadership as a tribe. And no and yen go say. Cause she leader right. Manada man nyai one that one lead it according to history. Yani to yalo go no ba turkey health leadership ka ata ka. Okay, atam chiti, but take a walk me she mentioned it. Ngan kan de lar lago and guamo, but she ban lat chirika kwi ka wona ne chiang ai chang kana no wal ni ko wona ne bi ibi nuare ibi can to against each other shejan. So yani let me say it during anyanya one, me chi nyanya two le ban cha ne te ko nde ko use against them ko bi ke nyinge ka nuare ba. There is a west, qui east song of me, take a commander, I jack, ten yuan by tea, Widian and Meran east. Can ka west, what a nuer to take a west. Cut a nuer to east. Central. Ten nuer to take a east, take a tinbo, Yinka Kanyanya two. So Nick conquer one by one. Can't I make you conquer Banga Kora Paitera? Ne take kwa use Bakanuari. Di lara wo na le ni tele jang mi guide mi cha nung mi chi bandak ka banti u tele jang mi guide mi cha nung bi bandak say log the same thing. So ngi kone na mo ngan kwa tor guro balat alaw menanti ti shi lago kalat shirike ziyarati kor la lal ke salfakir che talat ziyarat go chakalat kama che luin ke jubala korban tatin menana na choba jaler because what the empire work take a conflict teach it work allow torone kan te pin ni we motule month because area nan ta ka kam bully ken bargazal joge governor wona ne lazim bi time ne tin te chwale jang piara par yang wala chwal gede so namo chi governor che je lok so namo ngode jam tin gwa mo tule gwa mo changa ba dabo chere men lada jamana lago but dera what wa bone ken jubu ba chialing ba few days ago take a darba mechi twok re juba that torone twok ka magdien gen jang ko an maja maika na ga je it's every day take a daily life ka ke tonga mi and it gara chi ko ke motor re and then cha dwaj ma cha motor cha ma kara mo ngani ran bor maja bar gazal that thing is going on and it may exchange but to each other, something like that. But cha cool down, but it's still cooking down there, you know. So anywhere which is sulfur kill can move, would take a evil point the move, but South Sudan is cursed by his name, you know. Kawotin the ladder till the method, you know. Shirike to go cha kula mention lago, garame take a good individual till that kajakel kan ideal ton medan kad people to take again is garang chere ke riu jana to daga juban time right now mungur jon garang te ta ga chicken da chichodi chikke chodi an chada ga junu sudan include wuri dide chwale abala layer chada chop ka jang to want to come ngeje wore ne medan chi me cha wud me chwala a chwai den cha kwanya la minister of finance ka junu sudan ngeje rajama according to the history Wude Chwala Chwaide Ngoka South Sudan, one of the most wanted person, Madagara Nakan. Ko mi history gwa radio wala taka Addis Ababa mala marom dut kaya right na. Rame kogorol buin ejen Wude Chwale ngade Chwaide ngo. I know the full story ko ne ideal te ko ante la let ka jana alhamni
you know, ngajeke, and they know the person. Me chabanen ga kin cha, what is the guy? Kuchi ne ban ta ga ke la kin. Gwada yara tautin yara tautin ga north eastern Kenya. Chiko chade wa gwada ta kamado ni na swele tin ka kakum. Chuban chen kane ke north eastern Kenya. You know, so angara mo chen ya kwa ni je la ran finance ka juno Sudan. Kwaja chabane na bidi cha ko la watch ke all the time. Makini self a gork check mo babo. So you have to be fired. Again, the system that way. No more aram kel ke, and including those guys, they need the con de la assassin and Salva Kiir Kumede, and Rame was very close to John Garang. She a friend kaje. Again, cool nena all those people who are against Garang. I can take a ben higher position ideal to take it, including those of Turkey. Going those of Turkey, Mela Lingim made and mecha ji brigade chaga ban matka ka Sudan chwal ke kwat el ngade kwat sadiq huwa kan mundu bitam tajer ka mundu bitam la min la chwal logistic dun de ni la ja lele, you know, ko waling ro daga jalamne, and he was very close to Bashir. These are the system. Rabin chira ma shi garan ma ko it was in the system of Jalab, you know. So but ke kuma Salva Kiir ko tajer ka nyin kete lada ka pe. So chaka no an idea alternate those were the enemies of SPLA chaka ban mat ka SPLA system. Chiri men kwana lat yani an kuma ma point de e kuma cheni ka e kuma mi yani whether you know mati re idi anza to charge no, but by use ko binware to conclude dwech e bai chole jinwar. That's what was in SPLA. Kon malala arja ni changa kon gar nyanya tu chine mechwale SPLA chine no completely. Ko SPLA is against the will of South Sudan. Ko michi kon waka the history nika nyanya one. Michi video would mechwale Joseph Lago Shiegwit. While the Rajatin very young man ka disabawa. Lara je wone ne chine goro ba ne hamashu jalab. Kacha ne bu ko deed michi shiro lot kane we are African. Binay take worship the men pal kane. Chane be forced to do what? Ramichi am nakoloide. I walk a shumal be wopal jalam no ke. But go ne freedom da as a Christian, ka go ne obine we da ba develop. Yo mechi le bangwit ka system me gur medan gur ka ne wone ne and South Sudan that are independent chere me chakwad independent wala but she jan hada bita SPLA hada bita nyanya to the same thing go no da contact a referendum me chana kula banja wala michi yegwi ka speed dung Salva Kiir me waga jige no Omar Bashir me nguru Bashir te ga kuwa chela da wone ne South Sudan kon chine mak kon GSPLA ko kana la dengan Salva Kiir kon GSPLA chine mak but people of South Sudan vote for it me we yolim ka Bashir gaje na ba kula mu ke 60 million lazim true ngade any stories tell itself wo bana ngaje wone ne men lu ne to ne yegu. So that means chicken let ke interest of people of South Sudan. Commercial in general ke Queen or SPLA nika movement they may talk get against Nuer people. What that and Nakaga Jacks in Michigan or Widian Charlton. Go Gajak, they were having people to vision to SPLA more direction they win. Again, a gak and SPLA. And then Chick went already where they rope, they were hunting them. Biran pin gwa bi bar bi mai da nan ku mi kene ne tini chicken la ne musala dan do by the way bikan we dan bikan ga ajen ci ban jojo wala I do believe me ci kon sheridan ci kon rewind a me nyen ay gaja ke spele mu ko ci gaja ti la ne ti dit kake chere ke me chwala wude chwala yon kire ni ka nyanya wan jana jiyo mala tayena ka di sababa me ci ban chwelo ko bawore. The same thing may she garang kia cam the benja pinchaka jo now. I'm not part of that. Ko had a dun nickel teacher gor to chen margaye.
These are the truth. Goro wane ne kon ci kon bi guy. Ubade ne kon dia le tone la katung nore de ga chole ke chamje dia ta ke jubato. Charo din mo ke kam dien chol karo ta ke ni ga nor community leader na garud mai and all this thing. Tie gare ci gorga wane. I government follow kwij me nor ke jam. The government of South Sudan is not forgiving people at this time. Yes, can we forgive? Tell the reason that to bana forgive go bana to South Sudan be yinkin be ko sham, and that's the reason why it's not forgiving. And people of South Sudan, chema right now wala tell them go na South Sudan. Like in our people, why they should suffer? Come here and take a door and be wage ba wage mukwa. Atama chema tata another everywhere. They kupale Western well, we make our choice to come here. Lakini they are going to Uganda, che choice in. Need to Egypt, che choice in. Need to Khartoum, che choice in. Need to Rodbini, che choice in. Because which chatil lidar magwa. My question is, ma what did ni ngada wide army nuara tin tero logo. Mo ka jago woni ne biken char wagang o char malat kenije. Kwala gang nga ka char lat kenije ke peace civilian. Anga bi char ban cham. Modern madana within pello ba we gang ni char. Chikaro din tiech. Yen ga no re charo dun jago ba ke widu sakit. Ko ne magor yen wo bianga je wo ne chubo point dun ka ba chop point gan kun. Mi chia ma go bi yen a kwine. So it's better when ne biran ji na ma ba wo gwa da mu wetin. And then she be said ni rama bi gadu ba jago kwanyero. Atema South Sudan gurgo ba jago chere ga weje chwale India kan Egypt. Mijin gad kadamo lazim ni chen chibanta ke degree lazim bijin gad kadamo bijin kadamo ne mijin boabe bijin boabe manu michidom. And do you think that's what we are fighting for? Men baladiye tadiala latke to kir ka plane gandial manu me chana wa janyur ko jubeti mal latka all this thing the khota kabaya lat nyoga lat kel me ken yelo da ngaje go ko wote ke take tungwan tip tuoga teme kedi ti bari alaka aje reason why ke Angelina tenke je ko chabita ka maluma kaman tuoga dich ko she a part of that so dong dere siri dere ko dangrar ubade ne inu mata ka mon sabata me me kwalijin you better be quality me ko very soon shoot kun tagalat kalis je de yalta ka very high position where the tika ngumma no yoga junu Sudan shoot kun tagalis ka cha na lab government ken already. So anytime Chirimenda Chalar Lago would have ban ke degree them gor ready, whether we a cabrar go young them la yongton, but Ballana Jang a gacha we can tell maybe a lel go tema, Lelang 2016 a jellian tetatunga to talk. At this time they ran Kabalaman Pala, they won't that's it. So this is what I want to say. Guy will only. Guy Bulbaban is outside, is listening down there. Yeah. Like in Cornwall. lenga Yeah. Kon temeler wari man asma wuri ma me chwala ngade ma and gadet chwan alo jok be kula lun jok ko wori den mo de je ne di lo lo jok di lo lunjok ya ki gawat so bulo lunjok so so no gi agaji men go roba lar gaj bol kon mm wari ko wori ne ban situational ban tackle chere ma chala re die dana and woni ne we cannot keep ourselves busy ke khutaman le den mi dana ban bil ro dana ngu ban real ka ko ban enemy ban full push back kene ga min chalar banan rien mo gwa chama me le ken char bang wo do gwa kon ko wo char mo jen ban ku ju ke jo bo bu ju kon ke tie mo la lar ke be dana jalab yani even ling la lar je ra jama chawa yani she it's not it's not it's not the gun
men juran. Is the man that is behind the gun jen bi juja. ma ya we ka je shi na ta mai rigi da ta ya non ta gil ma kwa je da goro ba dismoral bien gai do ko je ba what is next an ma Yeah. ta jawo ta ma what is next Well, I can tell you this for example. Meda ne cha ko no Uganda ni Rwanda ni Egyptian ko mu. Ne tono they are well equipped allow link parakan ke dej marka magwa matakan kam jalkan ke best na ne chwale bulletproof and everything, and they are trained well. Kwelo compare ke ramme bonere cheng ma cha ngini yo ba ma yordi kuje ga ya man yin de ni kuje wo be ngulel golo ni wone ne ema dwai ka ma ji dar le nyuru mal ke bala topic. They just do it. Chetedi ke ne kan ka kantang ke no kwari year. So no more it doesn't work, you know. Chap all na changi, it looked like a joke, but it's true. Whether a boken karyam nyale ka nyal ki boka pin, but this time Uganda ichi banchara nyako luinja ko South Sudan, believe me. Ku ichi kena nen ka one kian. Okay. Kati ichi doke Uganda ichi kena link boka jit kian. So namo chi tell me binad wal kaje. Lakini hey ngu na de ka ba beke. Yeah. no ade correct the most wala mo ta ban na gen deal between Uganda kana government of South Sudan si as kir ma de lo wo ba gen annan ma shi mar kier kana wuri ala salfa I mean kana yoro masalan ma yadda ye da bari yoke da wa ko jan a deal mana kon go fa no ngi ba kun ka da je no a deal so shi ya ya mata ne ta point ma wannan na kina lewo ka ta adwa yer ka mu okay rai ma go aware mo lakini kurni ai ba to ko da daiman ka politic ka military wing ma the end of war an jira bi succeed in ki miki kwasa ta diare ya ka whether shi ne ka 1 million ka succeed ki mai len policy That's true. Okay. Atama men poje go roba lat che je ko wona ne ban tiri kan di albana ko overcome. She gaja mention manana wona ne coordinated to kan North America gom ko Western world. De kon midi de kon a lot. Let's forget about NATO corner shara moike community the initial ke nuari ta go juba and all this thing. Bana ka kulat ka bana ka mat ka list du enemy kon ko ke enemy ne kon assassin ko take a major caller before cha wane ne me cha lok chere ke norte walte la do la ne me ike ku je ga pi a chi ko ku je ne ka mon sam ne ke ndial ke jube a chi ka la ri ne go dio je wi mon de the you know. So men dum ga kire ta me ko la kire ne ngan ta kel ka nuari kentin and be should can mention while cha ga mo ke office ne ti ni go baran mention cha mention, you know. So it's a big shame. Men do dien kon native to the Western world. Chindero keep very busy. Latka ti na lock completely. Ko wo tame bieja ka ngada ne ka community ne le na nyin ken ti tele manang na niam tin. Ta white tin kam leadership dung community kan jilwa ko ta leadership dung chapter tin la political ngade takatin attorney and disunity yamo again pen now bina wanyam michi nuare chika ben kel medan chat ko mention honorable tut yan ke mu woni gabda kana mu woni ba ku dara wata ta ki lelta yeah, ma da ta da wata da latin okay. ta da ngai ko no awla gabila lama to gabila la tu Kadama for now. what was who
me ya la da kui ma tu to ka ke wo ba tu ba ko ni ba nan ba le ba ya wure na je da ta ke ready dia ga ready dia ne sai me da ti ye gi ready dia ga ga je ke je kar ka ready Kan ga muka, eh kan muka. ready dia sai ta ga america sai ta US La India ne, la native india ni America. Oh, okay. Red India, Kan, Red India. okay. ready dia Red Indian. Okay. Red Indian. Hudud Ije lada. المر ايوه Red so Indian. Okay. ايوه ريد انديان انا كان اتدمي ران جو جنا اجرا مو اجراني دي لا كار بيغا يبقى قبيله يتو في قبيله تو قبيله لا توجد ما كان ما جيك انا ما قال لو ما عمل حساب بلا توه قبيله باري اوري الناس انا لو كان مدينه غا لو من كل وانا يتلقى كوميونتي ana lar ka kwan do zan na jawon mu shanyan jawon be lo ni gin wano kwan do gordon kon so mo wana ka community ni ka da won bandan mu waye bana ta ka rule of military for example muri ya lago wo be la ko ga nyen wan amma lerjan me be na ka me wa na yuzan ke diel wata yi yuzan ana wo be ja ko an da da nya wan ku mai ga ana ile ko dia la ta tup tup fa sai ajira ta ta nuware ta tene ro ta dia me da ka da man da nya wan me bir ga mai ya ga bilin wal ya wuri ya ga bilin ka wuri ya la wuri bar ya la me da ne na ka me na ga ta yi mal wal bor uta the same thing na ga na bol ga ta da alaban na gordon ko achul kaga wana matuga mai ka tuga mu ya bir ga man tam li to nan wai be tin wo yor fe ta ya Shara and mutual should have Shara mutual should have someone with her or something like that. shale uta uta Okay. so this the same and the charge shi bin lojo you will be a leader again mo shi organize ka na farna da wani mo wani kon kan ne ken talabiji na as a community la gam bana ko an kirin ba kon ba ga military way lazim bandan mu base ka military way bana ne kon ni ke rule ka military And ngade and was to don't kill linga. Was kill link malada community kaje and community right near the community in North America. kan fa ji madaka da ji And kwai the kon Western world, yes. mar ni ji raida sai kwai Okay. ga ji aiwa mar ni ji raida Okay. kwale man ne ji wo ji raida dai to ma bannan dir mu yi ma bana tere ko ra wala yake ko tare community ta ga wuri ara ga chok chok kada community ta mata ga new chairman wani to da sha din bulle yake nun lakin wani waka tana bil da din ma military ma by the military rule da dai ma sha nawa kana wani ma bi wasu ba dai and juba community mata ga chok chok ko gwe ya kira ma juba community kana kada garwo mai ka ran an biwo mana kan gozo biwo matin ko na tire ore de ga chok chok ran juba mangai ko dia kwade ran dan tera men tera You ma got that ba right. ko di do Thank you, ko Gojilani. ko di dar aywa ama tera ba ba so yere bi mo dai bi lo mare garwo mo ko ga bi lo ga garwo ka juba ko garwo ko wani ka juba a tabi ya ran juba ga chok chok libna le ran juba so si kon mutin kon bara chobro dan wo mum bara len ku ko ran la gaibul ko bi gaibul mai tabne de no be yor pingu de tebe bi na we wonnam so where da na community kana military win ko ban will succeed
Okay, that's a good point. Jen gwa the ladder number. Wa long antama yan bay mo interruption sama we ka midnight ka bal ala da run won ku chede tok kan walle hopefully kurun bananye bante ka patu ku na me chede chigana tuk la mo ga time tam you Yeah. contact 3 hour right now 3 hour che chip and then de la ru ne de contact final statement ku shower ba below the lady run won Okay. yeah Number one ladder meeting. don't kang ku tu yo tu bolo to tu ben ga tu yo ba ko ben ka Okay. Che to ke ti kon la da de yo do kon go let us continue dana community kana kor intanatin ka adu tabel kana melada bana lana le ti kon bana jo na adu ramal man no ri gil juba ka je wo juba ka ramal no ri gil juba be ballat ka wuji nan ba ju ni gil juba kan gwa da dara wuri suka jogi dan me yo ma sharo juba ma ta da lada under kir ko mi kir ko ye linga me lala bika ra amal wal ka kir sa ni al jawul yo ko arje ni al ye mo mo na raide ko be ko ro holo ana nje la ra kam ne no ko ye ta rai wel bika ay raide ye mo ko ni al ko ro lo mata kan wa ga die ke na da die me da wa ma gul ana kan ka ji juba ya mo mo na raide ta bika ya kware holo to ji juba kala ji juba rama wa ga ya juba bi da bara regime jo ga je mi na vomtil waje we cannot surrender ourselves min de lar kon we cannot give up we cannot surrender ourselves ayye mu gorga ta ga taman ayye mu gorga ta taman mutuki la lar ka ya ba gorgol mu le ga ba sham gol ayye mu gorga ta taman mutuki ta ga far mutuki bir havle fa leki sham biya ma ba je jam bilar ka dial bi je na dial do ko ta taman let us continue we cannot give up guys let us continue to work hard and then they la na kon dial ka in the thing where kon ka honorable truth thank you very much and the first time when you show guy would second time I don't know thank you very much ban le rule so what time we been I will enter the bar la go de you boy what the good uh good for you con is mentioned it's okay go okay Where damar ajuko correct. I think it's good because all damar shoot kagodi and honorable actual Canadian honorable ka tell me can last Sudan chachi chukane. Ngani ne na na pon lede ko yo ba ne ko la chola honorable. no honorable no honorable Rama Motaram Kai no kam ko ka cha na no ba ji hataramu. yeah Lazim billet ko bigo go. yes la ma ka te different ko e lo ko ba I ko think honorable eh honorable don't gang honorable That much by honor, you she know. is the name the username the ke wo na yan ti ke wo ji dan ti ya ne no kello no no de no we on everything so kello I'm da kello da I'm under ayo lemma I'm lemma te tin wan tagala aywa ayo ayya yeah aywa she is the filan filan aywa yeah South Sudan ya wo Atem guy bol Trump would kelli deserve ne a kelli ne tie me lot chala ra tamo. honorable Huh? Ke Arabi, you know, and honorable شيء محترم. جن guru ko balhari. Okay. Yani honorable alarame pa honor wone ne jin au jin ramo mukarram ka Arabi. Allah jin ci wecce kallar ka ajat karim ka Arabi. So South Sudan Trump would ajen deserve karam ke atemane diya ta kasa Sudan ya wa ka mukarramin cika na aladaka yake honorable kan diya ka which is not true, you know. Ku ateme ba bijian ba ju kwanye jiran county do Nasser kan ni jin Nasser cha point ngai za tu chwali Simon ke chwali ga ba ju kwanye ko jube president ka kwege ji Nasser. You see the problem?
Rami chang ngay. طبعا انا بنفوز Long انا no ان شاء point الله le جا jen ba honorable won. Am ko long انا point كنت ba لا won. honor كنت لا مين لك كتاجي كوين you know كل ما Thank you. احترم for what Chagwa tut bilare de dut. men bera ba lingalia na ni men ko li ga ba ko fara tha de la ga ya okay thank you adem point na mama la di de long to cha war ka mama Di ko parata kan di jube. Eri yeah yen am go. yeah area din mo kan long Go ke. chol kan your excellency يعني ممتاز كبار لا Okay. شغل يجي honorable لا رama مكرم لوتك and all these things they don't deserve those names honestly تو كنك سالفكير ولا تيك excellent من أنك كجا ولا تيك honorable من أنك يعني شنو عربي تشيل بام تتلوت you know His Excellency. To da yeah riet His Excellency. yeah He said yeah like yone bang riet na kan riet bang. yeah chicken I'm not worried but it ma doesn't make sense on them ma kana wala kan ta ga mishkila yani kan wala lamin le yasar wala lamin le yaminin kan ne that's ta ga right Shagwa lamin tut lare your conclusion tame men tam looking ro. men go raba lara motor gaj Mm. dia waje chata na lara brother don ngone ne kon gor kon obi kor matken ma chana ro matken shiri ke leader nyin for political ke leader community ke leader lua kot tiema la lara most of the time and idea de kon ti tar ko kor ko Israel most of them ke leader lua kude but can a fellow who can fight care idea ne ko tie ka cross me jel ka mata wang ne kien ki rom kan etet kien but they fight for their right again e cool nen meda ne nyen Musa ga God Palestine meche tet ka kam nial binne ka na joj ka go ko woni me cha gwe ji woni ne ta ma chi tet ka cha ka lwang chwan nu ne da ra tet ku tet ka labana kap ne rom ga tet ka nial ko cha tet ka lwang ka tab dien nial kullu ma ya tet ka kam nial ba binne ka na joj so a spiritual leader man ran ko but ko me ko da ta ka ne chwodien kana logo ba ta ka spirituality tie ka da mano kon ti cha dok cha ga lat but quick and meaning know why they are worshiping ka and worship chajide prevent ka be your right be a fight atema malat ke dung ka ne an bi ne kon chu chi bi long pal che malar gaj bole ba wo be the wrong thing but chi wrong thing this is the right thing pal mil pal kon ka we kon ne kon chu ken and we don't support them ke men dong de ko lat ke idea go ba ne we kon ge go ne te lat ke kwi ku ru ke ne ti ngad this is a very wrong thing ku pop me da ne che ben che la do ba ne yin ga gwan jeng so me chi ram ke ro je ga la gwan jeng ni ram te lo nga ba la je ma chen gwan jeng ni ram te la gwan jeng no you know and we have to fight them guru bia bible ko bia ga de gwa ga thong no and come back with a good solution ko share bible bia labe bia na go ben jogo ne malar ke ne ka while right time ko ge juju every day kwela yo no yen ka ro and then she ne kun she ka give up or something bi ne right ko no mo second to that a make any newer community leader whether tika Canada or tika United States kalare jin community leader ka ala wone ne shi ang nuwer menan tektin ta kai yunu mis kurundi altene shi gwe abilla no wone ne ne to ne no kan we can changa tonga that means you are not fighting right for do nuwer you know jen gwa the pektin na mo gaibol na show run ngene glen time le tienya mama balel early Yeah. and then we can be able to sleep at time cha 2 mo ko 3 Back. ka Yeah. Del ngwan ku da ka so ki ji ba jalong ko ti yeah East Coast. Yeah. but Thank you. a really good topic again look na Indian ka dia chi da mar la go your house already La go cha and ja. I go Yeah. che point to go cha lat It's a talk good long. kare men ana cha mention Talk very well. anti diala tin cha Allah lati gur ko je be by all means wona ne lazim
power ba nang ba ka nuar ma ne chang chi wo chwat de tel met ta da dien dan bi go ta ya do go nang ne ke le and we need to pay a good attention into that. So thank you very much, guys. One India need to contribute to life. Thank you for your time and ka dia waje corona megare ngane and riem no re chile lo ba ka yen di jim bor me chai nung ma si gar le re la gwe e char ma te wa gwe jo ka chai gwe okay ka mu de char jarro mu lat ke ne ga gwe you know ko ro bia ga gwe jo dia to ne den ba ye cho le bia gwa me then by banga ku kuje me bagar ku man page and all this thing ko ro ban re de kuje ba okay pat mala ne ro ni ku kidun ko yen ken yen ite wulu re ko ron but chi lo ko de te me de ko western war ga me ko ne kwa ye le use je kan whether to ke leader ku ke to pain ne de ko te ke jube go ro bia ka stop I can do it for and thank you very much guys. Thank you, Simon Tu Chul. I know T is Coach Len anyway, thank you, Coach Ben and Tiani. She joined Yene Lago, Kedol Kanga, Khartoum, Sudan. Canadian Lukiton, thank you, Coach Ben and Tama Sudan, become to an end, Kune shower. Ban Jagurun with the topic, hopefully, with this topic on Sunday. Chagalung, thank you, time to Tradian when you know in a theater back door, good Bentoni. Sorry, too late, Madan, Rajalong, in whatever Namadan. And Tame Chagua, good you Wadan, Rajak, two topic, Dangaro. Guy, sorry. I would have just struggle a lot, Mr. Gadet. Yeah, me can't take away immediately long and or I get don't period, Muguama, they contact me there. Yeah, tell the way the Dian, I think, La Benish young deal, network area, again, take a issue. Yeah. So, yeah. Network area, again, take a issue. So go along. And Tame, she should under come to an end, the talk. Yene idea, la dong, take a back door. Ba Lunjokurun, Katiang, the same time, 8:30, Kula Lada, who know the negative. So, and topic in the Congress, the Latka Wale. Maniam Rajek, a quick one, Mikin, Michu Gwich, can't make an end. Commune done right now, back home. Regime until right now through Nuercon, who be power bed and who call a gun. And qual no like a long one, good can be dismantle, way and very smart way. Back keep inactive, way the end, Baram Wikimun knock and the branch away or Mugo along. For instance, Carelo no take a Mich area, eventually Gadian. Chicken Relaka by Ibn Bashar Gang. Bashar Gang by you $4. And then Tamashing one thing one or Hugo. Can a mob be naked Juba? Anyway, Dong Banakule. Bane kula bombo ba keep in active kun ne shiga be act like the way can I so the more away ku ba power base kun wel tin kun wel kan wel lo je ba dismantle ku mu wana mo ge to the dna ku ko ter gangan chi and then be doran bada men ti to ko che wen lo ko chi wore re ngad ka ga yang mi chi mo le lo jolo ben ge chwe janab na attack ke te wang na na ga nang ke je ok nang ke na na when ni can got young to long distance. So me gange char why baba go to wait you can national army can what about the police they go to India they got char gang they pay graduate I'm a guy. I asked the question early. Chawan and I'm a ganga shar Qualcani to be in the let char kia Qualcani moon let char kia keep you. Yeah, that's a good question. I mean they can look me I'm dead in a world more. So no more ka politic yen way by dismantle mikia gwich kanyen nen michirgano be betuo no mo tuo kire lokora bi jegre jikan re fan ga ne la ndo no nuore kon chigane go kien ka nuori pa confusion lo create ko ba wodong ne tel mi jieng lat ga med ku nuore dismantle la de through nuori tin ka part of regime
okay ko nuer kon tira da ka juba chicken to kwa kel but kwa control self ke so ko no ba yi jogo do your homework bu we be not more active bin let kana be dismantled so that be winners be change kano ba kor ba ko to bina nyingro kano no ko ang kong wi lwal no ko juba renal nange ke ri anwer dia kong ton ma do white arm and then yomi do to to ne ka ma do kong bir do mai nang na ro kano nyi na so be careful jen way lat ga pol te wi mon kwang no ngo juba nang ga re lo ga re ji ken re fan ga kre bentio ku ngai je ne bu ma kwang ga white arm and then yom wo to ko jiran chingang nak and then below bi chinga wi nyingro din and then bina deal go bina po ka ngu di po ka ngu ko yi ga chinga so the token deal ga way la na the destroy ke no mo again lat ke regime right now through money through nuari goro ne be kon bi latin number 2 community dan mangi ko na chana na 2013 more than 20,000 ko lini ko de wa chagan na juba kan man ko nya man ko neiri wan amdi ramato amti disability chana ka juba just ko no mi chu mal ba yana e kon ga team every year mi again the case kon ju kon kon e dial to ko wet ala neiti ter kor ti chadorien destroy chagan na miti yen western well na community me ajiga nak be yen focus ke mede yechie kon ku kon focus ke telet kon ke media telet kon ke ngade ke sir ni kon chen kon tin all activity ke weekend chicken send me ke my opinion chicken kon bu loko chike telat ke ko ne bi ken kon lok la rana du na mede dien ne ngwa ne diok ne well other community ngak ke akon cha kon nak dan ke jubba ci kon parlo ko kurundia leber sunday men sunday bale ru na ko na pala ba ko tike ke ne ya ne wona canga kel after ki na fal tele kel mu lokon gana bu ko challenge na mi ja ne ku ne community mi ja ne ka ye nyua ngai ko ja ko era ngai je ja na na chit kare biar mat men biar lat men dini je ne chang ki 100% high percentage away ja ne ye biar nyur gwa kel man problem man solved again the whole way now we more so kon medan benala na itiani tinaro gor ko 5 year 10 year 20 years later kini one ben so kon big community so let kon me ane kon bana ek la neiti chane ken let kon ga away ko ban ko mate ko kor kana tu a break a mat na ever corner but the major war can yi benalo kor pido me fake there is no fees mi mo salba ke we ka juba la ta wajo tin le mal ma de tin la South Sudan raja la go man exactly system bi ni point ku ti dia le fake tell a mal there is no way me de na ta mal ka solve ke so again the two topic then right now okay kon ni di yin tu we ra dien yin 20 years ago kana today ke different cha me na ngudi ko right now cha me di you need to speak up me te ga me ngai ka ku no community ya no na so can I act ala need ya ne ke na we want change action okay assumption can I change mi di ni je ne ba to just ku di ni je che de man la yin tiddu kana ngezu bi mat and then the jal to move around chui kana cham bi de do talk any human creation la ya long human solution me je to ko rwanda kane na cha kana chaga yo cha tanen chaga bi me ka ga men walle cha bem ke wi mon ko jero kwal ko te ga yo ngur ke bem ke wi ni dial ko west tanen wa ke Europe ta ka France ka city of Paris okay why because tell me tel chelu tel chedong ku non kan ti ga chen ga en a chi dang ki lu cha wi mon je ba wi mon ba yen okay kon gano ne kon chagan na 2013 ne ite ko kon mo confusion chulo ga ju ko me beke ko cha joy ke ne ke ko na ka no ko ju ba chu kar mat bul me chi ben survive go kan the way back in ko ne bi ko lo ke regime ko chi lo jo kan dia so ajene yar ko kor
take leadership we call a politician te let kan pin chi way to word ko ba ko te ba let ke pin ba lu job lama ne wana wo ram kel bulung mi di na me chi ko tu kan dial chi ko lu job kon e do ra ti an u jub good kon absolute change ko regime change new leadership yana gor kon chu ta dan ko ta let kon ga chi kan kon bo lokku nei di wan chicken chicken forget chang no ban wal team chitana chikla show up so community me chai la mi dia they are let 24/7 ko problem mo bien good ne kon cha ada parui ko nak ka tami ken la nak ko no re ndu kon tin ka kel tuntu kon kel me gwa nak tin de rudan dia le kon na kon e dia right ni kon da survive they go survive ko chine dia luker so South Sudan be chen kor nonsense peace celebration chabe chen nonsense chaba pen we have to fight ala ko ne dia le ke ko ne dit ke goro bina te ke une te mala te ke medio ko dong te ke lan ngang ne tin ta da dia na jen ko mura yi social media mi jin good writer you read a lot of posts to lat ko we mon we ka show ne we participate be your opinion be add because te ke mengi because ya no re na kilo te a che goro ne ba duore gap ko watot binaw bi yo bi fel chi na ngwa na me their generation there nang mi kon le bum our generation de kon tu de kon dong mi ji kon le chi kon de tu de ko ne generation na gat kon ka me ken let bo ko let la dan me bo ko gat kien duor mi cha problem chi na ma le la u ne le na ku ne cha problem cha wo ala wo cha men ngong na cha wo yo go le yin mat de du but mi le ra me ko wa de ne ngwan bir mo group bir mo ke leadership bir mo ke dung dia cha de win ko issue problem na kel ci gara kel garade ko konwe na kana kon ko konwe men gur kon ka South Sudan regime change system to give fit to be a government fit to be in position of government chare show government ko there is no way to relate to any form of government ko to le to dual kel me de target ko ci ko kulat a jin chek a jin doang a jin chor a jin ngol ching muruet nagye ia fado rabble kare chwat tene ni one duel engay ko ngay ya wadu janak your best friend jak tu juba kamala kal in any city across the country that just go konori nama cha tuk la ya tu ne regime cha chi be justice be let bene de na ne we de jinwa ba ka cha ben ki yu right now you gam mera me go ne ja kira bar we dun the criminal who can pen all right la mar daga bana dakku kuyen protect ne criminal there is no point ko de kon ma nyala daga country ni kun ne relationship yana che dak so enaran nyer dol men wuni ten let kon ko wot kan dial chikan kon bulok siro dan te metot kan pare 24/7 every weekend ka komin dan mi chu pin ki ken muwa di imina di gwita te ne kon manan a human creation mi na ka refugee ki Ethiopia ka Sudan ka Uganda ka Kenya a refugee inside South Sudan a human creation not je ka te the human a try mi kit ko kon ko wa gwa de kon la ne yang ne te lo ai mi tot mi na uru na chang ne chang te lo na every day every weekend lu kun bi je te division lo ti de ke la te lu kun di jongwan community take a lot of issue community like a politics take a lot of issue lugu rebellion to one and chairman kan me ka rig dana kel ko nori I'm coming up ke show ku lo ko lu kun ni wa take a division ka jan gwadan te yun I'm coming baben very soon ke ya topic lu kun all right I'm coming ku mi ci ko dan criticize about it ba given ci kon be te ga chen be ku tile dina biya ko mi te ga mi jek ba de la na mero na me go
me kya do criticize kya mo go de je me pal ga do ba lok jek batete na who care mi ti ter na ke mala na da ro ki ter la nu to ah tele change me de lad me kya do criticize whether lad me je me kya criticize me go ji go yanda ne tom tam dang be ba ko chen go ba criticize ro da la na la lad dien me go chu lad ke ra lad me kya criticize me go ri change lad je ga te ko mi nan je ku tele ko ngan dial ka kan yer ko kon ton ko ci kon le ne me de kon benefit kana tana ga media ne de ci ku ka active ku kan support system men nan nuori me tel ci me la tanga kel tanga ne de la wo ga jube ke pit tanga kel me let tel ne ke ku yo tin ku la de ne te wo ga jube ke yo ga pit tam ni ka yo man ta te ja san tel yurin dia to me let nothing de la te ga government te ga pit na tin me ci na ra la to une politique la dine kai tin tel to mo to de kwe long me te ko to kwe long but tel to de man kan to de man a lie from rajanya ma hunu gudin ka my opinion dina kai tin so gwana na la to gwana jen mi jelli jen to ti ga shodo jen to raji iran o jen to ram mi to ko jen to men bira tu do par ka ta jel gi ne shere chang na ka na cha ga ko na ji kai anything kwa crenage ko ba pen kai la kur ga tet ko te ga we mon do dia ta ga na guli mi ko yi ko yom diet dal ne de bo roi ni ke lang dina kai so he we mon di kan ngi ke kai ni and then tira je kala wo bi an good politician nga ka politician politic good go wan kai ram kan mo na ko wi mon do politic ni na tin je we mon je lian siang every country lu na be dai ko ja kai nget ala to so ti dia la de tet ko bi ki je at the same time la de go me go ke la to go anyway kilo de te da long bana jek irun for sure ka tiang kama che sure da kan te ga chorun bana jek ke monday ka tiang ko chona ka bigan na tiang ko la de run wang che ne la le run wang ton so kilo de te ko sia ben ka show bana jek irun ka tiang for sure ani good night bye bye mi do kel kero Antuar male, karan tuar male la lula ne bi loy dien gwa. Shorogul fanal, guro shemma, shana belo di magulwa, mura ba mi chedun ja, shora ba ke chengan ga gamako, shora cheng fal ba mi kai ko la bi gar ko na ba, mu ko jan mu ga ye fal ya unya, shora fal gan mo ne chame belo magur. Sungna di tegan su chen bo bi fa ye. Karan tuar male, karan bul male la lula ne bi loy dien gwa. Shorogul fanal, guro shemma, shana belo di magulwa, mura ba mi chedun ja, shora ba ke chengan ga gamako, shora cheng fal ba mi kai ko na la bi gar ko na ba, mu ko jan mu ga ye fal ya unyan. Karan tuar male, karan bul male, karan tuar male la lula ne bi loy dien gwa. Shorogul fanal, guro shemma, shana belo di magulwa, mura ba mi chedun ja, shora ba ke chengan ga gamako. Shora cheng fal ba mi kai ko na bi gar ko na ba, mu ko jan mu ga ye fal bia unyan, shora fal ga nuar ne chame belo magur, sungna bi tegan su chen bo bi fa ye. Kara yi kora we, kara yi bo za we, den shu sha we ka dum da ngwan ya kon ngai bang. Rul shem nuar, mu ri ko lai, pa do ri cha rum che we ga ni ran. Sayali ya tu wi chi ba do, tarum ne rum ga ma ya che ba tom. Kara yi kora we, shi bo za we den shu sha we ka dum da ngwan ya kon ngai bang. Rul shem nuar, mu ri ko lai,
Jafara dori karum chwe kaniran. Ajale ni ya chwi chibayo. Karum ne long gan man ya chena batang. Kar yi bo za wi chi kwara wi da chi o che wi ka dong da ngwan ya kon ngai bang Roshamar mun mi ko lai. Jafara dori karum chwe kaniran. Ajale ni ya chwi chibayo. Karum ne long gan man ya chena batang. Kar yi shang wi liet Kar yi shang wi liet ti shang wi na ra ko ka ja na ka luk tang kien ne La la no we la ko ngai la kingambat. Ngai la kingambat la kingambat. Shang yin phal ma bya so la. Kar yi shang wi liet ti shang wi nyo na ko ka ja na ka luk tang kien ne La la no we la ko ngai la kingambat. Ngai la kingambat la kingambat. Shang yin phal ma bya so la. Kar yi shang wi liet ti shang wi nyo na ko ka ja na ka luk tang kien ne La la no we la ko ngai la kingambat. Ngai la kingambat la kingambat. Shang yin phal ma bya so la. lar ka ne wo ye lu wi da Ko ngai la kingambat. lar ka ne wo ye lu mun da Ko ngai la kingambat. lar ka ne wo ye lu wi da Ko ngai la kingambat. lar ka ne wo ye lu ro la Kowe ngai la kingambat, ngai la kingambat, shang yin phal ma bya so la. lar ka ne wo ye lu wi da Kowe ngai la kingambat, lar ka ne wo ye lu wi da kowe ngai la kingambat, lar ka ne wo ye lu do ra kowe ngai la kingambat, shang yin phal ma bya so la. Aye, good shit and that's been jumping and special for be the winner in the world. Monday Gambella, don't need I'm a day quite a win. Don't need I'm a day young no. How long need I'm a day quite a win? Gambella, don't need a long year. Ramadi young no. How long need I'm a day quite a win? Gambella, don't need a long year. Monday Gambella, don't need I'm a day quite a win. Don't need I'm a day young no. How long need I'm a day quite a win? Gambella, don't need a long year. Ramadi young no. Kolung ne ramade kwai go gwer ka gambela dong ne ye long ye right kana kurti ne ka jakan nam ge jum mu be ga kur tele ramde romata mu be ga right tele ramde le ba kwat dang ma ci turu o far ka wangta awol oy dun pa ya nge bum ge me se dem do ala men sem dang ba tiok wut wun mu bum ci le ma da melade tata captain war shikane jaka bum kur bedunda dunda tena makane chon kane go ni wangru kur kong ne no ko ka ye dur chine dalla changa mi chine gol ngeni te kane kal mutu de ga koy de ne tol bu gur shendam gar chine rutin war kan cheng der chine ga far tena manan mi chine look mai da waga chakan to mai da chelen Gambela special call is a winner in the war like superstar konde Gambela dung ne ramde pai ko win Long ne ramade yang no, holong ne ramade kwai go gwer ka Gambela, long ne ye long ye. Ramade yang no, holong ne ramade kwai go gwer ka Gambela, long ne ye long ye. Konde Gambela, long ne ramade kwai go gwer, long ne ramade yang no, holong ne ramade kwai go gwer ka Gambela, long ne ye long ye. Ramade yang no, holong ne ramade kwai go gwer ka Gambela, long ne ye long ye. Kurne aku chiku kono kana dwai bien to brain han kur Gambela special pot pintiang sit ke lulu kam shun mudi Simon kur nak ko bom to ko kon do kon ke sha ram gur kon brain belet majin ko chiku ke na da je chiku yang mudor kon bum de ne kulo fegedi ba yegdiam no ko kur mi tak shit ke min le ke no ko ne la jolgi hardwa the battle field pian bin during the war Merinda wood kor mubum ushano kwai kor latin nyam wood kor mubum is special word rockin in the chicken show konde Gambela dung ne ramade kwai ko wen dung ne ramade yang no holung ne ramade kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung ye ramade yang no holung ne ramade kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lung ye
Konde gambela lung ne ramde kwai ko wer lung ne ramde yang nung ko lung ne ramde kwai ko wer ka gambela lung ne ye lung ye ramde yang nung ko lung ne ramde kwai ko wer ka gambela lung ne ye lung ye wejanga wejaran de mai kando bien ga wejdong kang dem bil ko bom tamanyan kon hino general kwankir gruat chang ko bom tamanyan kon charan bang la de ka beje ka wang kwelul yena woga bel ko bom tamanyan kon anges ka bril baga ka bril ko mu do nyate ka bril ko ka karna mu dwal tandara mu de mu dwal dan tambela rijin banne jagang ka do pablo karna mu dwal jikonya kar tandara mu de mu dwal dan taloy gaji bril awya Konde gambela lung ne ramde kwai ko kwen lung ne ramde yang nung ko lung ne ramde kwai ko kwen ka gambela lung ne ye lung ye ramde yang nung ko lung ne ramde kwai ko kwen ka gambela lung ne ye lung ye Konde gambela lung ne ramde kwai ko kwen lung ne ramde yang nung ko lung ne ramde kwai ko kwen ka gambela lung ne ye lung ye ramde yang nung Kolung ne ramde kwai go kwer ka gambela lung ne ye lung ye Get straight to the world Blue Simon my name Nine superstar لما انت معي انا الجنوب السوداني وفخور اني وراوي شهر التاريخ علي وصلت لكل بالي عرفت الناس البي وعرفت اي شيء من قبل بداية من الاجداد اذا كان ضد الانجليز قاسي صورتني وغير اللي اتكلم عن التاريخ عارفين الجنوب جريح ومن زماننا مستريح يعني عامل زي الكيس الخفيف اللي بيشيل الروح بجد عايزك صريح بالمرة اكون زي وراوي تقول الحقيقة وفي طبعه ما بيظلم دايما ما بخلي حقه مهما نكلف الثمن انا معروف بالرجولة والشجاعة وكل القيم الاخلاق والشرف كمان الطيبة والكرم كنو انوار كونك اما كور شنجال جماور تل رمج اغوير ان وجه ما شرير دونيو ان شندير كونك من بتوك كما دنك جور شب بتوك لوك ويغوار ان بي توك شت كاد يا نيت ناس ان واز نك اما ني توك يا ني توك شارو جما توك بتل بتوك ينشي يرو كون غاني يا بابيالو نيرو شامل ني تشك شور مي بوت شور كدون مي كاب دون Keram mi bachela Tata Te shaban chol Kawati baban bukka ben para batel me parga Huwacho wa palawa Kone tinar Banana chunge ke shang ludan madan marinda ga para me wab gacho bar Yaloi dog Yin chenye ro Yacho bat Yapat 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 yapat